E o ko e taha te uhi wahe kakala. Malo mo e tau maawa e whiawhini malo e lere e tonga kotoa pe. Mo mea mai ki o mo Polokalama ma ke he koe pe mo TTI i he whiawhi. Tau sita koni ko hono hiwa no ve ma oi wā whewa taha talitali ki moto pa mo lota whiawhia mo oni ki he Polokalama hawhi haua hiwa kakala whakatonga ko ia o e whiawhini. I hoko ko ia ni mai ka matai e tau Polokalama pe mo TTI pe ko o se Fk'Ofo'Ofa ngahi Polokalama ki he whiawhini ai te tau kauwhatahai pe mo filia Uipi, LOEA filia Uipi, kene kauwhata mai i hono ANALAISO ngahi mea whakalao i ho tau whanua i tonga i ngahi ahoni. Kai ke he oku e kauwhata mai pia mani ihi o e tau kauwhanongo, hange ko e ko mantisa polo seki helo, te tau kauwhata pia mo Losaline pe he ke ni ihi o e kauwhanongo le tio, ai te tau te nau o mai e nau ngahi pōpoaki, talamonu ki he tau timi kantiteiti ko ia ai pāti patoa komiti ai kakai. Ka paulewa ko ke fie kau mai ki he talamano ko ia, pia ke whakailonga mai pe koe uhi kai o atu ha link o Zoom ki a te koe ke tau kauwhataha pia mo ki mautolu. Fie whanonga ko tui pe o ko fie maolahi e he te mi a ho o mo ngahi poupou ko iai ko Polokalama iai ai taime tukuange atu ka te mautolu ke o mai ai a ho o mo pōpoa ki talamano ki a te nau tolu i he teu ko ia ai whiri ki he Novema, tawal Novema o e tauni. Te tau kolosi mai ke kau hiwa ko ia fui watangi i he halapaini. He hala
aiona si funga tawa koe moto si eta puka Wawai lotoni o tae whiunga o whaloto hea himo e hunga Wata aiona si funga tawa koe moto si eta fuka koe moto si eta fuka E o ko e fui watangi I he halapaini o atia maki motolo I he whiawhini ka koe tau taimina o taimini te waono pia hoko ai fitu I he whiawhini. Ko e hoko ko ia ka taki whamone mole hoko ai ni ma. It has been a long day. Kai ke he ko e hiwa ko ia te tau kolosi mai ki ai ko e tui to o heilala. E o atu ia ma aule sini wakalahi pe he whaka aurin vei kiso a taika wood pe he ke te koe tipo ono ko tau kau whataha mai he whiawhini pe he kia tākai kula malo e tau mai whiawhini Louisa Halasili pe he whoki ki semi halanukunuka tau kau whataha he whiawhini toi pia kongalili a te ui ko ia ai leo o e autiti ai ki he whiawhini toi too hei lala Tapu moe kaloni oi hau o tonga Tapu moha koe kakalahi noa Tulo I he talaho tau whanua Isakua mana ai whei toli tupua Oku ke inga ngatu Honolau ko hula Puni I he eka Kau whatunga motua KAEHA tangitaka Whaakio no hau I funahai ka sila Dalana ai tuila tani noa e ofa Ka alohe mai koa whakahala whanonga Whasi e malu pea ka KAEHA tangitaka Whaakio no hau I funahai ka sila Dalana ai tuila tani noa e ofa Ka alohe mai koa whakahala whanonga Fisiki e la tuku o e whangapule mohe Tuku pui pui ale kahe o whakisi I pele Fungani koe te takapala o e laui a pe Tui tuku ana ma whangu malini o e lupe Fisiki e la tuku o e whangatule mohe Tuku pui pui ale kahe o whakisi I pele Fungani koe te takapala o e laui a pe Tui tuku ana ma whangu malini o e lupe Peisa ai e kai amoni o sila na se Tui e kahoa koe tui tuku a te holo Fui tai e
Ko e toito o hei lalaia, o atu ia mā ki mō tōru koen, ko tau kau whataha mai i he whiawhine honge ko ia nā kulawe atu ki ai ane nā iange, i he kamataanga o e Polokalamani, a te tau kau whataha pia mō LOEA whiria Uipi, pe he whoki ki ni ihi o e tau kau whanongo le tio. Ai te nau o mai e nau ngahi pōpoa ki Talamonu, ki he timi kantiteiti ko ia ai pāti patoa komite kakai o ko atāpe whoki a te koe uke mea mai pia mei apina ko e hawhe ia ai ono o lele ai ko e tau Polokalama ia Talamonu ki he kau whafofonga o e kakai anaia. Hawhi ai ono o lele ai ki he hawhi ai whitu, pai toki hoka to lewa e tau ngahi Polokalama ko ia i he e whiawhini. Kai ke he te tau kolosi mai ki he seti ko ia o e wāo longo longo te uhiwa he kakala. He kakala ko e fu'ofa, ko whine ma'u kawa mo e fu'u he lala ko whare a tau ku kei ngā ngatu pia ne ala. Toi ai hanu si o ka hengi ke mawhoa ai a tau Tataki ni mamo si a o whaanga o tui si e funga mai mahana. Si I whangako pako mo e ta ahine ko ane tua talamau. Mo si ane I kana e tupo mei poroto mehi kule o. Tō anga po ato to fisiko e I kane fo aki ke tua talamau. Lau kau ai e tau TANGATA'I wāngongongongo. I whangako makaki wana e uloa ki hake mai ai e nei ka pēa tu'u ai pēia o ne fie ke tuku whakaholo ki si ono ka inga. Na e omi pēhono taua tapu ke whakatau pe to e tu whapea tapu ke o whongina a oko wale kua puri whakafoki wha. Pea tawa mo e ina si pea tapu ke tama te ie I ka he te naula me peha me a kua nau si I mate koto. Ia ka kau hiwa maari ia o e whiawhini, ko e seti o e wālongolongo, te uhiwa he kakala, ka tau kolosi mai moa ki he kau hiwa ko e manatu ki he waha wholau, I ono atu ia he topetai ko e whunga waitaki. Pea ko e taha whoke ni o ngā hiwa manako ia o le sini wakalahi pea mei Australia. Le sini hiwa ko e ni tetikei tatu ia mea au I he e whiawhini ko manatu ki he waha wholau, pea mai topetai ko e whunga waitaki. Manatu ki waha wholau, kisi e te tuko ngā manatu. Si oli e kina mai au, kumiki he ilo whakatohi tapu. Fiha nai ta uhotori aki, he api ko o whamate aki. Hala kolo I matawhonu mamahi, me aongo si I tamatangi mai. Aloha mo si o kulo
tatou. Si e mau o whani ke mo whe au. Angi e matangi whakahifo. Ho o ki te aho moe pua. Una loto atu Mahu'Inga. KIHE aho o e tuku ange. Palolo veli ke tau tue. Si I aho e aloha oe. Wakatau mai si I paea. Wakai si I esi o ele noa. Fine ka hoa mapa e te koloa. Mo ui ni luwa ki e mahanoa. Wakatau mai si I paea. Wakai si I esi o ele noa. Fine ka hoa mapa e te koloa. Mo ui ni luha ki e wahanoa. Mo ui ni luha ki e wahanoa. Manatu ia ki he wahanoa e hono mai e tupe tai ki o e whunga waitaki ko tau tai mena toi mini te ngofolo maua pe a hoko ai ni mai he whiawhine hoko ko ai ni ma te tau kolose hangatona i pe foki ki e tau ngahi Polokalama ko ia ANALAISO o e whiawhine te tau kauwhataha pe a LOEA filia Uipi pe a me Amerika lahi i he whiawhine a ia tene kau mai i he ngahi pōpua ki talamonu ki he timi ko i tonga pe a mo talanoa foki toko ni mai ki he ngahi ANALAISO ko i he ngahi mea whakalao pe me i tonga eiki ai a te tauto e kauwhataha pe whakai pe mo ana whiwhita uri whatotupau i he ta whaaki ko ni. Kai ke he ko e ngahi hiwa ko ia o e whiawhini ko e hiwa ko ni o atu ia maki mautolo tulou pe a mo ko e kau hiwa aki. Mahino si ete o favalea e ko ngali whaingataa e ko ke ewa ka oku whakatupu loto lavea Taha
whakamau. He kua ke si ili aki mai au. Kau alu hau moe o whamanatu. Lafo pe mo fiu fota si o fui mafu. Ulo mo koe kau le atu. Ulo mo koe kau hiva atu. Ulo mo koe ta ahine hau. Ko ena si e kulea ke mahino si e te o favalea e ko ngali whaingata o ke ewa ka oku whakatupu loto la vea. Ulo mo koe kau le atu. Ulo mo koe kau hiva atu. Ulo mo koe ta ahine hau. Mama whakamau. He kuoke si ili aki mai au. Kau alu hau mohe o whamanatu. Lofo pe mo fiu fota si oku foi mafu. Ulo mo koe kau le atu. Ulo mo koe kau hiva atu. Ulo mo koe ta ahine hau.
Ko e tolau mo ko e kao le ato, ko e tau tai mena o toi mini te nima pe a hoko ai lima i he whiawhini to i pia kong le le ato anga hiva ko ia ka te mo tolo. Te tau kolosi mai ke hiva whakaosi, ai a ko hiva ia mi homau moto me i hapai, ko e pelikani o e lea ai tohi, ko e fohi tau whetongi, o atu ia maa ki mo tolo koe nā ko mo ki fohi mai i he tau pesi i he whiawhini. Fohi tau whetongi, pelikani o le ai tohi.
Hanga maya mama ni on fohi kau fetongi Ko'ula enu si te pailoni toni Te fa'ofua I ko'opuko Io ko'opuko losi ke whakaagi E ko'ofa mohoni Te fa'ofua I ko'opuko Io ko'opuko losi ke whakaagi Ko tau tai mea nau tai mini te ose mini te taha pia mehini mā I he whiawhini te tau hoka to lewa ki tau Polokalama nga maheni ko ia pia moe au TTI. Te o ato e ki fo hiva koe ni, ko ki fo hiva whakalotu ia. Hiri ki fo hiva whakalotu ko ia, pako kore lewa ki a ana whiwhita kori, ki ne whai mea mua tau lotu kamata, pia hiri ko ia pia te tau toki hoko ato. E tā watu. O tua mawhi ko koe ko mauta mai whakahewani ai a whiona. Koe tu o maui ai. Koe alifa, pia moe o meka. Koe kamataanga, pia moe ngataanga. E whiawhi whakakoloa ni ke mau mo ui. Koe hea koe ofa ai a whiona. Ko ke whai mau tolu. Ke whatataha I mai ai mau tolu he whiawhi koe ni. Puno wai HOMAU mata whakamatiri o hanga ki he kere. Kai tanga ki hake ai mata HOMAU lau maari e. Ke o atu ai fua HOMAU longu tu koe whakawhitai. Pe mai whakamalo ki ate koe. Mau sio pe mau wakai ki hala whanonga nei whanonga mai ai mau mo ui. Mole ke mama au ko tau halaka. Pe ko hawhawhia ngai. Pe koe ofa mata tāpe ai a whiona. Mau au si ai whiawhi whakakoloa koe ni. Tara mai ka pau te mau kalanga ke osi ai mau mo ui. O ku si I anoa pia ki he ofa ai a whiona. He ku whatata ai ofa ai a whiona ki mo unga.
oku ikai ke iai hano tumutumu. Te koe moana, oku ikai ke iai hano takele. O ngalo hifo ai a e mau ngahi hangahala. Pawhetai anga i hamau lau maria i he whia koeni. Ke ofa ai a Fiona. Oku ikai ke whasisi ia i he taimi. Ka pauna ke totongi, whātau at mautol pe hamau mau ngahi whaianga. Oku ikai a mautol he whia koeni. Ka koe mau iloi whapapau. Oku ikai te ke hanga sivi i at mautol o whātau ki homau whaianga eiki. Mau kei hua tai peke a te koe. Ko ia koe tātaa o ku kei lelepa. Ma hulo i whiai ke a Fiona. Malau kei whalelei pe eki. Ai turi ke wha o leti o koeni. Kei la koe whie pe atu po wono. Whare o haa moheof. Tahine kuini eki. Ai taki e pe mo uri fohei he onua koeni. Mau kole ai pe lau maria e a Fiona. Ka pau he kai te ke kau mai. He kai te mau whaamalao hamea. Pare mi ai o e whonua, pe he whoki KENE kabineti eiki. Mau hiki moha pai hea kia ki nau tō tukake kia te koe. Ke whai mei langina ho nau Tataki. Ke whamama ki nau tō. Ko ia ke Tataki o kwhai. Ke whonua koe ni pe he whoki. Ke he pule, ke he kakai o tonga. E ke mau kore mo tau tap hake kia te koe. Kau taki ho mau whonua ni. Ho eiki o whonua eiki, mau kore kia te koe. Whaolo e mama Fk'Ofo'Ofa e a Fiona ke te knau tolu. Ke whai aki. Hanau ngahi whatongia kotoa pe eki. Tumutumu e mau whawhetai he whiawhini. Kau mau tolu kakai o whonua. Hangai fufonga pe me iho awhio anga eki. Kau mau tolu in ka ho whanau, ka koe whanau whatup hau. Kau koe ke ki nofo i he e mau whatup hau. Kunga koe whanau pere aki mau tolu ai a Fiona. Me pe mau kole ka ngahi peau tae o whanonganga. Ngahi haa e o whanonganga. Haere mai koe o Tataki ai mau whanonga. Fufuanga ki mau tolu i he tōkupu mafia e a Fiona. Hiri whake aki mau tolu ki he olita whai lau e a Fiona. Whai ai, HOMAU ako neki nā eiki. No mau whawhitai e kia te koe. Mau kore hake kia te koe ke amanaki e ke whiri whawhawhonga. Ai whanua ni o hanganaki mai pe me i he wike ka hau. Koe hae whina ngalo e a Fiona. Mau o atu, a kau kandi teiti o tuku hake kia te koe. Koe hae peho whina ngalo, tuke mau tari e pe mo e loto whawheta. O mona mama o e whawhonga o e a Fiona. Pe me i he teu whiri o mau whai. Koe mau mao, ha teu whiri whia, hanga maari e pe mo me lino. Pe Whaka'otu a whoki. Hangai whawhonga mai ko amana ken ki whai ai mau Polokalama le tio, pa ke hamau Uipi, pa ke hamau malo. Mau kole hake a te koe whoki ma Setita, pe he whoki ki a Ana, Michelle, pe au pa he whoki ki a te au. Pe mau kau kese o tua, pai tāpe ki nga milangina. Pe hae ngahi pōpō, pe hae ngahi lea mo ngahi whatutu, mo ngahi whakau te mau whai, ke hoko ia, ke lelei, ke whanua koe ni, o mau o whai. Mau kau whanongoe pe me he ope, whai tāpe ki nga nau tau milangina. Ngahi mea uka ke, o ton ke hu ki ai lot vai, whaka lot milangina. Pakakata e mau tae kakato, pa ke whaka'o e mau tae au. Mau kore koto e ngahi mea ni he huafa pe he alo ko si sukalaisi, ko mau whamoi e menu.
Malo mala malia hau eiki pe malele ia tonga kotoa pe mo me mai ke mo Polokalama ko ia pe mo TTI I he fiafi ton site ko no hiva no vema oi wa fe wa Taha ko Setita ko fa ha atu me patu mahoi I he aukalani no sila I he fiafini ka ko tau ka nga ka FAKAFOKI pe mo ana fifita ori ori foto to po pe foki ki ana fifita kori pe me tonga eiki ko just wondering pe ko pe tau hingoa ki ha hingoa pe e taha o mo ana fifita whakatolo ai pe koe anga pe ia ai whakahingoa ana pe mo ana. I caught you by surprise, I think, huh? Kai ke malo e tau mao ai whiawhini ana pe mo ana ka aku mo whewhi hake tau ka mata pe mia ana me tonga eiki ana fifita kori o ke whewhi. Unmute mai ana. Malo pita tita ku mau ko sayat pepe mi hatau motutupu'anga. O ku kai te hafu ongongo fefe ko e ongonga pe mi hini ku fefe kakai ko to ate whakataptapu ko me pe ko whakatokanga I he aho ni plele te hala ku pisi apu te hala ku veve akaloto kolo ia ai mas ko e kakai. Ko te satu ka I o ko sat ke ngai fofonga kakai o ku nau fefe hange ko ku sat ke kau market ko he ve hala o ku nau fofonga fefe ang mahino mai o ku peke mo ui e kakai KIHE no molo ko e anga mahe ni Setita ko tonga ni afu au pite taini pa mahino pe ko alo te ni KIHE season ko e summer aku kono whakakatoa ku teu mawhana I pe mo hoko atu ai ngahi campaigni whatatau ki taimi ki whainga maari e ko ni KIHE wike kaha o Setita malo apito. Tō ata opito ia ana glad to hear ku beke a tonga ki he no molo. E ana whiwhita uri uri whatutupo ke whewhe hake koe pia mehe wesi te look beautiful au pita maua I he whiawhini. Malo pita e Setita pe malo ta ma e fefini fa malo ka ana koli he lava e tau lotu lele e mo Fk'Ofo'Ofa pe fa ma fana e fefini pe kai ko pe Setita ta lele te tau kau fanongo mo tau kau fans e he fefini Setita ko mau tafa aki o ku Fk'Ofo'Ofa au pito whakalata au pito mau tulikini o ku laa lele au pito pe o ku moko moko pe ea ko e ke ha me hoko mau te whakini Setita mau hange ko lau mau ke makala tu pe mau tuliki malo pito e Setita. Malo apito e ana pia koe mea whakawhiawhia I au tau lele I pe I he whiawhini. Kai ke he, te ua te hoko koe tau Polokalama ki he whiawhini koe hawhe koe ai ono e whakaata e tau laini ki he ngahi pōpoaki talamonu ki he kau whafofonga koe ia o I kakai ki tonga. E lere mea I ki he hawhe koe ia, hawhe ai ono ki hawhe koe ia e whito koe tau pōpoaki talamonu. Aia koe pōpoaki talamonu ko either ko ho HOMAU I he Zoom o mai ai ho pōpoaki kai ata laini koe ni e ko messenger ki he pōpoaki. Ka paulewa ku ke lava I Zoom e Fk'Ofo'Ofa nge ho tohi mai ka te au I he ko messenger ke li atu ai link ke HOMAU I he Zoom. Pea ka paulewa ku IKAI te ke lava peo whetu utaki mai I he e ko messenger. Pea ko ua, pea ko tolu hoki se te si ka kou tui pe e fia lahi au pito ka au kanti teiti pea mei tonga ai timi ko ia ai pāti patoa komite kakai o ato HOMAU le o pea mei hene. Ko ia I he tuunga ko ia, ko tau taimiena ko o se mitau furu maa valo, pea mei hene ma, te ki kolosi mai ke mau ki tala noa, pea mo ana, o whilawe I pea mo, ko wakahi fo e ana, pea mo ana, ki he fo I klipe ko ia ai press conference I he aho moni te, I think. Aia ko e, o kai ko aneafi, ka ko e, the one before that. Na wheho I ai e te isa, ke wakayange ki he pena ku hanga o download ia ki fo I koeni. Teisa? Malo e se ka taki pe ka koe ki whehui pe ia I he koe anga pene seo ki he way forward he ngāri tau tuu whainga maari e pe he taimini.
Koe nei foki koe hai ngahi mea mo pehe whakalelei I anga e tautu ma teu koe ngā koe anga pia sio ki he wiki ko o si ai ikai koe ke fumahino ai tu uni pe mai foki e tapuni lockdown pe kai ke fumahino pe ko hai level koe o lockdown ni kasi I ferere ake ni ihi toho e nau ngahi saving na e save ki tisema ngahi mea pehe ta koe e ava pe ngahi whare koloa ka koe anga pea o koe hai e fie ilo ki he ngahi pe lava ke tau whenga e aki munga ake mitia koe hao mu ngahi palani pe o mai ke mauhanga o tukuangi ke kakai whanua ke pe kulava e ngau e koe ngā ke tau lue lele ka te aha ki fwoi keisi taha pehe pe tau pehe pe koe le volo ulo aki mahino ke kakai koe e ava pe whare koloa ka koe mea pea na lahi e ni ihia na e whangaki ili na e te waki ki ti sema ke Christmasi ne toho ia whatau ia osi I he mea koe ni ihu ko osi ia pe moe weekend kai ke koe whakaosi pe ko koe whamole pe CEO koe uhinga pe viviria ke anga ai tuunga ma teu whakai mea ngā we specifically koe ngā koe sio pe nei o so atu foke e whihui e wiko si ki he whikau aku me patseti kon ke COVID e guai pe e nā whikau ngā aki e uhinga koe whai e whie I lo ki he toi ngā koe ngā huku o koe anga pea e sio koe hae tau toi ngā seniti koe ngā koe ngahi ka pau koe anga ina ngahi teu ngahi mea ngā we pe mahino pe e tūnga koe tau iai ka koe anga ia e whiu I mo koutui e tokoni au pito ai TANGATA'I koe nia no tari mai ta whako ia na ke pefo ke ko si o kui ai e keke lava o mai ka e lava pe whai sio ki ai ke toki pe whainga maari e whakamatala koe ki tuku maha taimi ka te kumautolu ke whakahoke kakai malo Tuki kamatange foi mene kamatanga koe ako ki mui koe patseti koe. Naka foi koe palani kai ke whamau ke ai ngai le volo e. Koe ngā koe sio peia ki he ngahi whito aki koe he mea koe ni ko tau sio ki ai koe experience en tau sio ki ai koe hae way forward ti whakalelei I ngahi ta whako ia ngahi mea ki whakalelei. Pea koe hao mu palani pe lava ke tuku mai ke mau. Koe mone lauka ai o koe pe palani e kau. Mone ai koe o koe ngai me ai o kei tau pepe o koe whakau palani ko fruit tia ke tensi polo ia. Au whai ngata e lewa ke hange koe pepe ka pe he koe ia ke hai lolo ai foi lockdown ni pakapana tau lockdown tau le pepe me ne ua be foke on argument ai koe tam koe ne whakahoko mai de pena tau tau lockdown ni be kapana koe mau whakau kapana lockdown ni ai koe chaotic ia hoko ma da te tau ngani te tau lockdown ni I he mea we are told pero whakatabe mo u testing he toki malawaya o ma upehe ko mea koe ki he tikai ke mau a ngai foi ngai fua ko ia o whakaware ki aha foi specific plan he foi taimi ko ia paka toki a oe ki ai pe te whai u whatutu mai pe tau alkoe ne foi wike koe e taha ai foi mea ko ia ko pe koe ki he patseti o te koe tari le lei pe ki ai o ki ai pe patseti ki e tau ngau o kwhai koe statement o mea kotoa koe mea ko iaia o ki roi pe o pau ke whau alo ati tai pa te tuatu ke community koe ata foi fika koe he taimininga ki moutolo
espinia he fo I me ko e pa te la yanga fa hela ia ko ngai ko tope o se no time prepare na se hono audit hono statement audited porque to time tu ko ki to ko me e be fe unga pe be atu o kai pe pa e fa ki ngau ko era fo ke pa seti na fe ko ke mahino ko ya ho o ko ke ha fo ke na ka be bura o ko ke ha pe pa nga tu be o ko ke se ri a mo ni ka pau o tau pa set ke to Tanaki porque time lapse ko ya ke lava ta ilo na tau FUOFUA ke foi time o jange fi halak pe ya time wa mai time to ai ka ko ne o si ko e foi mahina ta ko wakai whape ke tari ko ni ko se unga foi tawhaki ko ni tari ai e palemia e ana ke te kolosiat ke te ko ke foi tawhaki ko ya ana ko ha ho wakai ke foi tari ko ni mahalo ko me Mahu'Inga heni ko foi lea ko tangible pe mo foi lea tahana ni ngawe aki ko fluid ko ana kolosiat ke te ko ke ha ho wakai ke foi clip ko ni malo apita setita Koe mea ko whatonga I whatanoa koe palemia hange na very hesitate pe koe hae pena whaingatai ke ne tari pe koe kai ke ne lava ke ne tali whehu I koe ne atu koe teisa. Ko hina whehu whaka teisa he way forward. Ko hinga koe aku tali mai ia I he mea ia o osi. Ai tala noa mai ia I he fo aki mene ua koe lockdown ni mo tae lockdown ni. Ai koe kauna I kamata mai he tafa aki koe ia ene whakatala noa. Ai ak mahino ka te tau tolu hene a koe ne tala noa na ne pehe ka pauna lockdown ni ai pe cause ai chaotic pe te ne cause mo weu. Ka pau te tau foki KIMU'A Setita na raki ai nau fo lockdown ni anau tau KIMU'A mahalo whamoon me ka anakoli. Na raki ai nau fo lockdown ni nau tau KIMU'A koe fo drill pe koe fo whakaanga he. Ai na pehe na fumat ak lockdown ni pe na ke ang ha space ya ke na wall shopping pe ko ha na whakatau mo mateu mo hafua. Ai ko tau satu ka tau tolu ia ke ni whakatala noa mai pa ni pehe ia ni whakatala noa. Ko oku ke ha specific plan ni ke whakotu. Ka koe nau whanonga mai koe I he tau ko osi. Lolotonga ai ma koe ngahi whanua moli COVID. Koe mea anina kai ke whakotua hana specific plan of TATAU ke ngahi precedents koe o ngahi whanua na osi whakotua. Tu ke ni hanga FUOFUA me ai, koe hae palani te nau whakotua koe for specific plan koe for palani tu upau o ka pau hoko te mea koe aki tonga. Ai aku tau whanonga mea Setita ai koe ene, koe kamata pe koe ene tari, na ifu very aware au pito pe na ifu matu aki tokanga au pito ke tafa aki koe ni. Na ke whamatala mai he pa ke whakaosi mai ke pacheti. Ai na nofo ene whakaukana ke ni hanga o ke oa tene tari pe koe ke pacheti. Ai mahina mai e ni whakamatala, na ifu te kei ke ma opo. Ai pacheti a koe ni, na kei tuu mo weu pe ia pe nai ai tau pe koe pacheti koe ni na kei vai pe ia. He ne te kei ke fu ma opo lelei hono whakaukau I. Ka koe uhinga Setita ka pau te tau whanonga tu pe e toki hanga he ngahi talia ki mui na whai he seke tali. O ne hanga ia o mai na uhinga te whamatala a te isa kene o mai koe hai way forward. Koe hai tau pacheti o mai ke whai ake ai whanonga tu koe ni. Ka kono palopale ma Setita na ngau ake foi lea koe whakawareware ake whakotuha specific plan. Ka koe tau sira tuka tau tolu koe he tau whanonga tu na e fie mau ke o mai ai whamatala panga. Ana ne pehe e ia koe whamatala ia koe ke pacheti ko pau ke ave ia a statement ia o titi pe tukuange mai ki tua. Ka koe mea koe na tō whorofola ke ene afio. Ko whe ia ngai whamatala paanga o whanonga mai o paanga COVID me he tau ko osi o au mai ki tau ni. He kauhina tau whakatala noa fok Setita he tau ko osi ke he paanga koe na e wahe ki he COVID o ki kei ke toi iloa e paanga koe ia. Tēnā tau whanonga mai ai ki he tau ni.
Koe whehui o kui whe ia a sirini koa ku whie mau ke o mai e whamatala pa anga ko ia he tau ko osi. Ke tau si o kei pa tau whakafuafua hatu me ai a enau toi whatu e fwoi budget for o koe whaatolu miliona on top e fwoi ono fitu miliona koe na e raki whoko tuu. Au tau sedle tau tol he ta whaaki ko ia na e anga whe ke nau hanga o whakafuafua ai budgeti ke COVID koe whaatolu miliona pea me he statement pe koe paanga COVID e tau ko osi. Aina ke malava e he pale miaia ke ni hanga tuku mai ka ne pe koe ke whi mai ke eke angi. He ko uhi koe mea koe ia ko pau ke teu ia pea statement ia koe ia pea tuku mai pea avea o titi pea tuku mai ki tua. Ka koe tau sea te koe tono no e na whai whatongia e na e tonu ke na o mai ngai whamatala paanga o tau ko osi he tā pure wharearea na hoko at he tā uni. Ai koe na e eke he whawhawhonga tonga tā puraki i he loto i wharearea te kui whē ai whamatala paanga ki he ngahi. Paanga koe tau kosi ke whakafuofua me ai ai budget koe o tā uni. Kai ke he Setita, koe o mahina mai pe ia o kia te au ne kai pike mau ai whakatala noa e koe na e whai he palemia o whikau aki pa mai budget koe ke COVID-19 e Setita mau. Malo au pito ana ai whakatala noa lelei ko ia mo maa opo ko ia. Kai ke proseki malo e tau mao ai e whiawhini o ko ke whewhi hake. Mantisa poloseki pelo. Oh, io malo au pito Setita mai ka whewhine. Ko e ni mau saya be me e tu ko ni. Whawhitai be o whaatua. O ia. Koe tukonga koe ki tali mai pe ahi stai pe koe na ko ke osi hu mai. Ka pau e teke tuku hifo pe aho o ai le volo ko ia ho o. Ka pau e tuku hifo pe le volo ko ia ho o volume ho o. Ops. Koe tuku hifo pe le volo ke ki ilalo. Kake, ana koli, koe mea nā ko whakatoka ngā e au ia i he mea koe ni ai e ki palemia. Hangai ka te au ia na e fu ita au pito. O sea ki he fofonga koe ni o e ki palemia i he taimi koe nā ni tāri ai whehu i koe ni a teisa. Ne fu, hangai ka te au na kai ke fu no molo ai si o koe ni. Malo pito Setita. Koe rieki koe kono mo ni ona ia pe nai mateu teu ko ai palemia ia ki whehu i koe na e o atu pe IKAI. He ko siau ke hene react koe, he was too sensitive au pito ai palemia ka koe whehu ia te isa na e mahina o pito pe whehu ia te isa. Kone os ala ia lawe mai ki ai ana ka koe na e konga nau mari ia e Setita tari koe ai. Ai mantui foki ko uhinga ai makatu unga ai whehu i koe te isa ka toi hoko mai palo palema be ko ha keisi ku ia na palani hange kon usilana demi ko oku hoko ai keisi ai COVID oku osi whakalevola anu silana me he taha o a ukenima ko tu nai makatu unga pe he e ke ko te isa ka toi iai ha keisi pe he kuna utala mai pe ke kakai tau i he level of ia pe ilo leva he kakai ko ha whakatapui ko te nau whai ko tui ko sia te isa ki he forward ki he hoko atu e Setita pe ko hanau palani kai ke ia hatari pau ia ai palemia kai pe he palemia o te ke ia ha palani ia he oku ke fluid o te ke tangible ko foi tari mari ai palemia e Setita i he konga he tafake ko ia ko tafake ko ke feu ia te isa ko ke pe oku toi hasilini pe oku toi hapaanga ko feu ko ne fai ngofua Setita ka pau oku ia mo IKAI ko ia pe mo IKAI pe o mai ai amount ka fai ia to ai panai mamahino pe nai ita he foi feu ko ia FAKAU'AKI pe mo paanga ka ko ke te ave Setita na e tonu foki ke ha u ai minister paanga KENE fai e tari ko ia ka ko hola ia ki e u ano fai ka tuku mai e palemia ke ha ko mea pe e HOKO ko ni ita anaia he ku tau ataina ai channel isia ke ni hanga fai ngai fehu i he press conference ka ko fehu ina whakahanga tonu pe ku toi kai taki mai e palemia i he ene ita mo ne afungi ka ko ne tari o ne ave e ia ki whakama opo koe o e whamatala paanga whakatau.
Koia. Whakamalo ato e ana pia mo ana ai ki ANALAISO mai ta whaakua. Te tau hoko marewa ke tau Polokalama hoko. Ai a koe Polokalama talamonu ki he kau whawhawhonga, ki he kau kantiteiti ko ia ai pāti patoa ai ko miti ai kakai. O ku tau kau whataha i pia mo manitisa poloseki helu i he whiawhini. Kene ulake o mai e ia e ne talamonu. Pia aku ata pe foki pia mo laini o ka pau ke loto ke kau mai ai. O mai, o te ke tala mai ke maulau ato ko uhi he kai ke lava lau whalele i ato ngā hi tala mono ko ia. Ka i malawa pe foki ke mo telefoni mai o mai o mo tala mono ko ia ki he kau whawhawhonga. Whiria Uipi malomo e tau mao ai whiawhini o ke whewhe hake. Zita mada do lava. Sai pe. Ko ia. Ka whiawhia he toi wakai atu ki a te koe ke kei mo Uipi kei malo. Alo pe tai mini pa mo toi loki anka nge au pito. I don't know about that part of it. Kai ke te tau kamata pe e feel pe a moe popo aki tala monu ke kau whawhawhonga pa ko loto pe ke mea mai ai pe heni ko hui o kere whangaki i tawhaki whakalao pe a mei tonga i he press conference koni na tukuange mahe ekpare mia ane awhio ko loto pe ke ki lave mai ai pe a mo ana whiwhita uri uri whautupo pe a pe he whauki ke a melise photo. Ana yangi. Kai ke he te ukolosi ki a poloseki helu ke ne kamata i mai e tau Polokalama talamonu ko ia i whiawhini. Pe askapa tau toki hoko mai ai. Poloseki. Ki unmute mai e poloseki ho. Malo apito Setita e Mahu'Inga marie. Pea kau ni e mo menit whakawhiawhia lahi. Whai pea ia Polokalama peheni ke u kau ai he talanoa whakataha pea mo koe Setita kau maa e o whewhine ana uri tupo kau maa ana kori mei tonga pea koe tō whiwhine ia. Ka koe e whiawhini ko ne uohoare pe foki he ko maua e whetu taki mai koe ni pea ko lau ia koe koroa. Pea pangope Setita ku tikai ke mau mai ho ku falani o ku teu ke o ku ia e fofonga e whakafofonga whikauraki a tonga tapu uluaki whakafofonga whikanima sia vai lahi pōhiwa ka ku koe mafu o ku whaakotoa pe ia i loto heni falani ko ni ko lotonga tui tuku koloria pe mo whawhetai o tua mafi koe kau ia he kafa o ku ia e rea e folofu tangi kafa pe o ku whalo pe e mawhao o e pure au niu ai vuni mago taimi mo i tani ti pe ako tuku koloria mo whakawhetai kia te ia he mau e whainga maari e koen i kai ko ia pe pe ako tuku koloria mo whakawhetai he tahui ofa ko whai ma ai komiti ko whakatu u ko komiti ai kakai i tonga pe ako whai ai fie whai ai ku popo ki tala monu koen ki e sea o komiti whatai helu kau maa ai kau maula kanga koe toa pe pe mo kau me mipa ai komiti ai kakai patoa o tumotuanga ofa ai kakai pe ke kau whakafofonga ko toa pe ko whiri mai loto whare koeni whiwhia ke whai ato ai ku pōpua ki tala monu ke te kumotolo malo ngawe lahi mau whiwhia noa ato ai pe mei murini he ngahu e ku mou whai pe mo e kawe inga ku mahino ke te kumautolu ko e kawe inga
ke si langa ho tau fonua ki o lunga pea tu loa ai ofa whakaotua he mafu o e kakai e kuna au tataki e pureanga ka koe pureanga o tonga monu iha ka koe pe ko fio atu pe fia koe ni whatai ko ofa lai atu ka te koe koe tamai koe ke te ki mautolu mahaloho tu o pou ai whakakau fungani na lere aki mai he ngahi tau lahi e nongo ko more si ngahi fofonga ngahi tamai na whiri me i taniti pakoe na ke tu hake pia mo e toe ngai kakai ke mou hoko atu ai whanonga whamalo lahi pia o whalahi atu ke te koe ko ngā hono ua i whamalo mo i pōpua ki tala monu Setita pōpua ki tala monu ke se au sia wai lahi pōhiwa o whalahi atu ka te koe pia koe mo i koe ni nā kui kolo motua ko hoku i vi mo i osia singa ko toa ku mo ui sino atamai lau marie na aku ngā wei aki he mei ta uofi ki he ni mangofulu i kolo motua mo i ku ofa uai na e ngalo hoku tupu a ngā hoku na hoko au koe tangata o hala ali pate patu ta o lota kolo motua hala mo haa kolo hala pua isa ka fefe a sia ko ve yongo fefe abi ko fare tu loto motua ko ni na mafu aki na uho aki hoko mafu ai kolo hiki kai pehe i he sopu o tau wha ahau whakawheta o ate utala monu mo e ku pōpua aki ofa atu ke te koe koe pehe ki besi folfola whakaosi aki utala monu sausi ko koe ia koe fungani ke te ki mautolu ko mau mafu he fonuani aki mautolu o ku tau tuu whakataha mo kau whakataha o kai ke mauto e heke holo o kai ke mauto e hiki holo o kai ke mauto e kumi me alelei o mautalu e mautuu iho eiki o au ke ahoni ke tuu ai pe tuu whakamaka tuu pe waka pe ki tala monu mo o whalahi atu ke te koe a ki e potu folofola ko to o pe o ki potu folofola e ua ke whakaosi aki e tala monu atu ki te koe pe mo e komiti mo e ofalahi atu ko tiau o fulu mafitu ka kono nes whakaosi se aosi te ulau atu ai tiau o fulu mafitu vesi whakaosi monu ia ka koe toa o ku fonu a ene ho whangahau na e kai mā ai whaahinga koe a o ka nau ka rea moho nau ngahi whiri i he matapā vesi whakaosia o sāme te au o furu maha fitu monu ia ka koe toa o ku fonu ene ho whangahauna hei kai mā ai whaahinga koe a o ka nau ka rea moho nau ngahi whiri i he matapā. Ko sa me whakaosi te whakaosi aki e ku tala monu atu i he Polokalama koe ni mei Aotearoa ke te koe si aosi o mailahi pōhiwa sa me te au o furu mātaha. Te utangaki hoku mataha ki ngahi mo ngā e hau mei whea hoku tokoni. Ko hoku tokoni e ku mei siova ai ana ne ngauhi a langi mo mamani. Seu ke kai tene tuku ho vai ke ngaue koi au tauhi koe e kai tene mohe wakai koe tauhi ho isireri siaosi o kui kai ke ture o kui kai ture pe mohe pe tokoto ke mohe ko si hoa pe ho tauhi o au siaosi ko si hoa e me ho to mata u ko whakamaru malu e kai ta i koe hela aho
Pe koe mahina i he po. E tauhi koe si hoa. Me he kovi furi pe. Iyo. Tene tauhi ho lau maari e. Siausi. E tauhi ho where mo whafo. Mei he tau mini. E si hoa. Mei he tau mini. O lau i konga. Sa me te au fulu mataha. Koe kuki popo aki tala monu ia kia te koe. Mo hoku loto oko toa. Mo e ku ofalahi atu kia te koe mo ho mata. Kai pe ko ki family. Mo e ngā ue lahi. O ku teu ki ai loto toa pe. Toa. Pe aki popo aki tala monu mahalo abit setita. O whakakau atu e motuani. Polokalama koe ni ofalatu ki hito whiwhine. Ana ofalahi atu kia te koe ki to ana. Pe pe ke family. Pe mo e toi ngai family. Ko fala he foki ki he tangata me he kolo hau filia ko sio mau pe ia te koe homo Polokalama mo Setita ko ofala he te koe pe he anga waki tala monu pe mo ofala he atu pe mo family ki tonga ke siausi pe mo committee ofala he atu. Malo apito e mantisa poloseki helu ai popo aki whakakoloa pe mo whakawhiewhia. Te tau kolosi hake ki Amerika lahi ki a whiria Uipi ko e LOEA ko e whakamau pe nei a upe whoke ki wharearea ko ia i uta. O kune heni ke o mai ine popo aki tala mono ki a siaosi pe he ki komiti ki tonga eiki. Setita mo whanau mai. Iho mau whanau le. Malo. Tangata helu malo mu ai malanga mari. Pe hange kwa u te ki toto varea he FUA'AMOTU pe e FOFUA. Helu. Pakiman koki. Ko tamau e o mai kau kai haki tu ko tama malanga au. Malo, batu. Mo fatu ka koe. Ya malo mo whakamalanga lelei. Ko o Mahu'Inga foko tautai ni Setita. Kaya hirai ki utos ka loloa. Ka ko whaamu be e whanoko mai tonga kotoa. Kau whiri. Ko haaki mea si te tau wahe fia whini. Ko whaamu be ahonga. Tala monu atu ke kau kantiteti kotoa. Ko anga ia ngā ue, ko anga ia e whainga, ko anga ia mui whakapolikare. Tala monu atu. Ka kou, koe mea kou ki tohanga tuai ka kai. Kai na tonga. Mahalo kou whalawe pe ki ai. Ka pau mu amanaki ki ha result. Ke ko ha fua fo o. Te mau omi ka kai fo o. Me pango ia koe kai ke tau. Whaitah, me kai ke u. Na e whai te whakaukau ki whai te whenga ke tokoni. Ka ku pure anatula. O tui pe whanau mai patoa kotoa pe. Kau patoa. O kou tui ke he malo pe me he pare mia malolo. O tui koe whelau lau lahi na whai. O kuongongo. Ngongo family. O KIMU'A. Pe mo whanua Amerika foki. Malo mo mea i kotoa pe na u whenga atu koe kore mai pare mea malolo ki ulat ke ulat convention koe a tonga. Ulat tonga whare hare a henge time koe ia. Teu ki alu atu pa mo mea i kotoa pe kai na tonga na e whakafok mai au. I malai VAKAPUNA pe. Uinga pe o ko ula vege ki historia ko ia. E kainga. Ko uinga. O tui na hoko no whakafoki mai au. Ke tokoni ki hana teke. Ai movement ko ia. Ke whakatemo kalati. Na ilo mai mamani. Ko unga ko temo koe ko e. O tahau. Na whare area i murini. Pea whakafoki mai au. Oia ko whatauange pe te mo ki tokanga mai mea ko kore atu. O ofa pe mua o mai haka kai fo o.
Ko hinga ni. Ko hinga ko lave ki ai ko hinga we ko ia na fai toto fare area. Ko lo ko ti no fo I fare area. Ko kamata ke mori atu ai ata mai tokanga ke kakaina na ufiri mai kita. Ko rea ko ni me personal experience. Ko hinga ko rea tuai mo ofa mai firi hakakai fo o. E ko tui ko no tataki e fai e siao si mo no toe. Kakapau te mo ke omi pe kakai tatau. Pe mo amanaki. Ka hikuanga lelei. O kai ke tui ki ai. E watu be fangi whakatata. Ko lau lau ko kaunga me a mamai. Ka ku Mahu'Inga ka te ai whonua. Correct yau ka pau ko hal. Hange ka te na uwhanongo o ku kei vahepe ai hoa. Mahamena kai ke whai mo whakatua I halao. Ka koe ai ha whare area me mi pa whare area ku hia. Tutu ni whakamauanga tonga kehe pe me traffic ticket. O tutonu ki automatic pe ne alu. To o mo u benefiti ko toa pe. He whepaki whukia mo konistu tone. Tona e konistu tone ke tuku pe. Ka whawhawhonga mo tua. Na mo I whē. E kusio atu. E kei wahe pe. Sai. Ua. Ko sirini ko ia utaku na ave. Ko amanu kai ke whukau kia. Ko ke whu maupau. Ko sirini ko ia. Ko ia 500,000 na tokua. Ko hana kai ke tangi ai pule'anga ka pau na kai ke whakakau a restitution. Peko to tongi FAKAFOKI. O paanga ko ia ki he pule'anga. He ko paanga ia e kakai. Kai peke ngau e ka whafufonga. Pe kapu ni pe marbe pe ke poto whenua kai halai LOEA. Mea koe o ilo behe vari mai poto. Ka kuhia ha taha. To tonu kai kupui lau e alvituka. Sai. Ko hame au kei tuku ai, tui wano, kei tuku ai, tui la kepa. Ai kakai ko ia, o nau mo ua, whekau aki be mo drugs. Ka bako halai ko whamormoreat, ka koe hia pe, whatever that may be, ka kei hia pe. Na toton ke retroactive, hakupui lau, ke mau mai kakai ko ia, he mosi, wholofola mai e tuki. O kai ke sai ho mo kakai. Kono hinga e don ke fotu halao ke fili he kakai e Setita. Fili he kakai e kau no pere ko hinga ke ha. Ke nau tariui ke kau no pere. Ke kakai. Nau tariui pena to ke toko tolu. Peko toko fia. Kapako e toko hiva nau tolu. To e toko wataha. Ke nau tariui pena to ke toko wataha. Kai fefere ba kakaia. Ko paanga tu hau e kakai o nau maa. O nau pā wahe I loto. O uhinga be ku lawe atu ki kakai he pōko I ni. Ki o mou whiri. Mou ofa mai. O mai pe madoha kakai whaoko ni ko whapapau I atu. We ai pe kakai ke nau toko ki hono taki. Sai o se whako ia. Wak whamiri. Whakata wosi I he wharearea. Mudo wila mutu. Ki motor koia kuia ngahi vahenga independent. O te mosio ke whakamatala ke ne marie. Mosio ke ngāwe. O kui whē ai toko nima koia. Wai pūl, o hai tamakona na whanawhunga tui, ko as, and a few others, couple others. I'm going to vava'u, me ewa, me tamaniwa. Pau hala go dia to tabu fo menori. Tonu pe. Ai. Sorry. O kui fe ka kai ko ia he a hon. Kai nga mu ofa mai o fanong mai. Ko o wa ku family o kui loto. Ka ku wongo ke te au. Ai ka ya ko ia. Ai taumua. Ai patoa. Pe kai ke fu hinga ko patoa. Excuse me. Ko saya pe toka te rine ko ia. Kau kai it's not a party issue. Ke te au Setita,
Koe angai ahoni, koe kaha uia o tau whanau. E tupu ake tau whanau pe mai. Koe hai whainga pureanga koe ku toko hiwa kau no pere ke whafofonga e toko tolu tolu. Ka mou toko tahafitu pepe ku taha wha mou tolu. Ke whafofonga e taha kilu tupu. O tae whiunga pe tae whakapoto pe aku ngari vare ki mamani e mo ui whakapolitikare sio pe he atu. Koe hange koe mea koe na ke lawe kia te nai. Kau ki he whetu kuaki. E kainga. Koe ndeo ko kore atu. Mo owa mono whiri pe mo ka kai fo o. It doesn't really matter. Whiri pe ka kai fo o. Koe ka kai koe na o kuna urotonga candidate motua ke no fo. I have no animosity about those guys. In all due respect, I respect those guys. Thank you for ngawi koe ku mo fai. Kakapau mo amanaki ki hatau mo alelei mo kaha u. Ko pau ke mo whiri mai ka kai fo o. Ai ka kai ku nau komiti te nau nofo he toko taha fitu. Ka nofo he toko taha fitu, i he toko taha fitu. Ko ni ko talatu, ko easy sailing. Fai ngofua, ko uliriu ko fai ngofua o pide lava pe. Very easy. Ka ko uhinga, ko ka kai ko mo whiri mai tapu mo ene afio. Ko os fola mai, ko kai ko to ilo ko kai ko to fefe ya kai. I have no idea what else to tell you. Te mo omi be ka kai tatau, te mo amanaki, ke tau laka KIMU'A, IKAI. Ko osi taho nau mafu, e ngau e whakapolitikare, and it's all about personal politics. Kai ke to fusio atu, to e hafu ni ihi tokanga, ke tokangai ai uniti mo ufe mao e kakai. It's all about themselves. The conflict of interest. Kona utalamai ko ngalo e ko ya ka kwai kupe konstitutone utalamai ai ke o ai impartial ai Mahu utalamai ai ke o na to kau hataha o ofisa geno ke ngai pisinisi ai ko o hapani o vahe nei ai pat set ko e pureanga, and yet with all those ko ni au fea vea ki no e pe ka so ti ai ai. Mai no. Ka kui fere ba ka whafofonga e kakai. Ke ai ha fotu ke ripati aki u whakawawea. They ko ngo ieni e kainga. They go along to get along. Kai ke pehe, me kai ke pehe mo ui e TANGATA'I. Pe kai ke la vai e ngā ue ia. Ke mo get along to go along. Ke la vai ia. Ko mea tau whakam ki ai ko haka kai fo o, nao mai mo loto fo o, amanaki fo o, te kai ke nau to se maaki ke he wā o e whakangā ue. Ko winga ko lawe ki ai e kainga. Ko winga ko mea nā kuwhai. The longer you stay in the business, ukamata lewa ke weekend, o manatu ke kakaina nau whiri ko e. Ka ke tokanga ko e, ki o mo ui whakapolitikare. Te mo get along pe mo kau ngāwe ko ia. Wea ko kore atu ka ki mo tolu, ko ofa pe, and again, kai ke haku loto au ke kakai motu a, I have none whatsoever. Ka koe NGOFUA i e ni tau whiha. Ko hai, ko mai pulu, I think, what, 20 to 27 years? And what have they done for each of the whakalukufua o NGOFUA? No, o mea ke tau whihui. Pe kai ke ngatai Setita. O vai e mitia. Ke o mai o au atu e voti. Ko inga ke ha, ka kai aha, hala o kai ke lam. E tala rewa he mitia, na e whiria Uipi ki a hai. Na e whiria Setita ki a hai. Ko whatongia e mitia kono educate the public. Pa mo e populasi o kakai. Ko ia ko kore atu ka inga, ko katakipena kumari fu ma fanat mo ohoat yang au ko mo tol, it's all about you. Ko mo tol ko ni ko vale lawa di pe ma ka ko mo tol, it depends on you. Ko hivi ko o kaha wo tonga o kuia mo tol ia. Ka mo ko to free mai ka independent. Pe ta mo ne re tonga ta ko fo ui ne fai. Ko ia ko kore atu ka mo tol ka pa ka ke mo o mi haka kai fo o.
Ua na moto amanaki moto ka to iri fo. Ko umea ko no ko whakamatala atu. Umea ko stoton ke fai. Ke nofo e lava fe ke organize pe establish yang ai Polokalama ke drugs. O wai kau tama drugs ia I loto. Os whakamo wai he pule'anga. O kai ka tau mahalo. Pe kai ke ilo ke natula o keisi. Ko mea beo ko ilo na osi mo ua he pule'anga. Koen walo e hola blahu o mai popula. Ka pau mo ni mau talamai o kei wahe pe. Pe hange ka teu he kai ke lava retroactive hato mea ki ai. Ko uhinga o nau entitled kia IKAI. Ko uhinga ia lao. Ka hoko ha Palokalama o fotu e kupu I lao fo o ke resolve ke wana te hoko ha Palokalama. Sang e ke no be ka so dia kai ha mo wai loto. Ka mo amanaki ai ka fonua lele. No way. Ko ia ko kala monu watu ka ki mo tolu kato ape. Mo ko ha mo whakaukau ke whai te lere malohi. Ko mo tolu ka kai fo o lere malohi. O kai ke to la ku ki wiki ko ne taha e ke lava pe ma ho kakai. Ka kupau ke mo alu ke kakai. O te o whakawhai kawa, alu whakaapi. Ka pau ke whemau ke malohi, alu mehe api ke api ke api ke api. He toanga aho he hongo fulu kwa nung toe. Koe a kou pehe, it's never too late. Koe a kou talamona peka saas. Pea bungari Tataki pe, koe hinga na pe, koe popo pea saas. Koe hinga, koe famiri, IKAI. Koe whaungai o tonu ke whai. O kutonu, koe whaunga kau whai siasi, koe whaunga whakapolitika re a mamani. Whiri mai whakafufonga o kakai, ke nau oma talamai ke kau whafufonga, ai mea ku nau whie mau. Koe koa team o kuhalai, and they should have known better. Koe ngā koe ha. He kai ke nau mina tolo hao mua. He koe ngā koe ha. Ke nau mina tolo aufu. Ke nau nofo pe, kai whewhe ka kai whouia koe, ke provide a new opportunity ke kakai, ke nau whiri, a taha nau lotu ki ai. Siang, ke mō pe, koe kakai ni nau mau whiri iyo, ka ku osi pe e sanua iwe, no te siama koe ni. Osi ai. He kai te mō ki whalala i pe ke kakai tatau, he koe ngā koe result kou nau o mai, o kui kai ke sai. Me wholofola ke tu I, o kai ke wilo e kai ngā tonga. Pe ko mou toi tari ke le atu hai koe na koe wholofola atu a ho tau taki. O kui kai ke sai e ka kai mo o mai. Ki tau ke han, mo tau lau, pa hame kui kai. Te mou te omi pe ka kai tatau. O mou tolu o mou fua kanonga tāmaki. O mau tolu nia ku malo e mau hao mai a mau tolu kihendo whakakau poe holo I murini o mau a mo ui. Ka ko mau tolu o mau whenga atu ke tokoni atu. Ko inga ke whakalelei e no fo ka mau inasi. Ke mea koe na whai ke tau wa ke tuwhatatau. Ke ua toi whai haka Pange ke conflict of interest. Ko inga ia. Ka pau ke wahe spini. O kai totonu ke toi ai. O kai totonu ke toi kau koe hapisinisi. O mau mo ui ka me whare area. Ka pau reo, mau mo ui. Alu koe ki tua. Tu koe whare area, alu koe pisnisi. Alu koe piti mai o pisnisi. O pea na mui a mama. Mau ki mau loloa e. Kai Fk'Ofo'Ofa au pito pe e filia a ko uhi o ku Mahu'Inga au pito a ngahi whakakaukau mai concept ko ia ko ke hanga o mai. He koe mea totonu ia pau totonu pe ke neongo ho o hela ia he whaatoutou o mai. Ka koutui koe lahi ange hono toutou o mai sticks. Ai foi whakakaukau ko ia. Ko ia ko a. Ofa pe ke pe Setita. Na pe ka kai koe vai lau mai mutua koe na. E na e kau he tā vai, kai ngā. O koutui, mahalo koe pareni a pena, whakahau moau na whakafoki, wā tangata lelei pe, e whakafoki wai me hano whanua. Koe a kou kore atu, mo whanongo mai he ko au nau, hange ko lau koe, heo kere vai he na ke tā vai, kai ngā. Mo wā mai ko sinoeni na li ki tua, kai ilo e mamani, koe ngā ke ha, kanau put pressure, i he whanua, ke whai uri riu koe ni. Ngari pete mo pehe, ngari tala toho.
IKAI, ko mo ui whakapolitika rei au pehe. Ko Mandela ina na whakahuia, e vuta de ua fitu mahape fiha, ka hauia Palestine. O kai ki unga ki whakatatau au ki ai, ka koe na tula ia, ko mo ui whakapolitika rei. Ka wau ke fie mau, ke lava, ai mea kona mu amanaki ai. Kai be ke taha message te toi oat. Ko mo whiri mai be ka kai fo'ou, te nao maa tokon ka si aosi, ka mo komiti a ka kai. Ko komiti au TOTONU. Ko timi ko komiti halai. And they should have known better. Ke ua te nau hoko ko komiti. Ko ngā koe ha. He nau hanga nau tolo a takai au aufi. A foi system. Aufi na to system. Ke ua toi hau e kau candidate for all we o hanau chance. So ange. Tawai maape. Ko tai TOTONU ia. Ko KAKAI ia. Ko kai ke ilo e mea utoton ke whai mai kakai. He kanau ka aufa ke kai. Na nau wo ke whonga koe nu whirisiasi. O me whakafofonga ka kai. Hau e komiti ko ia tala mai. A mea koe ke whai. Pe koe mea ko whai. So, nau ai pena doa nau ki komiti. Ka ku whewhere kai process ia koe o candidacy. How does that work? So, nau ana tolu o ruhangi maybe rule out. A ka hu fo'ou. A mea koe nau entitled ki ai. Every single Tongan is entitled to run, regardless. They could drop out me high school, they could toke ta, whatever else. For my money, you provide opportunity. Can now fight. When now fight it, they become part of the system. And now we not how mua, halaia, hanga, or the mo do it. If I know what, ikai timi halaia. Bufa kaukau ma ube, kena hoko ko timi. Hareva opportunity o kakai o fonua kena hu mai ke vai ko ia. Not much. Sang kaya don't forget now ilo, it's not their call. It's the call of the people. Kena fai me ko ia. Oh no do campaign, it's okay. They can do that. It's an open game. Ka hame una mai o ha mua. Panau taku u alwa siaus. Ko alwa siaus ko ne ilo me ke fai. Ko alu ke kakai na kai alo sa ka fituke na alu pe sa ke kakai ha o kakai mo tala mo to ke komiti hala ko ha komiti mo firma o ha le komiti mo firma o ko kakai ena na wo ma tala mai me ke mo fai chang no fo be loto pu patseti ko ni ko ha ko fa no ko pa sis. Deficit spending. Why? Kaya hata. Ako tahape na abstain. Siyaos. Tau go si. Ako tahape na abstain. But if ako to, why to hiya kalbea? Kami na hoko. O fere ba ito ko hiva, because ito ko tahafa, ito ko tahafia, whatever else. Kami na kay ke second na motion. Kaya nga. Fk'Ofo'Ofa si ausi. Ko kau talato system ni. Ko fotu ko to ape upau ke popo. Ko uhinga no popo IKAI nga kai lava warea I loto. Ko lele mo COVID Fk'Ofo'Ofa issue KIHE meu to debate I loto. And it's a numbers game with feeling. Ka hame na hoko na ife fukakai ko ia. Na ife na to na kai na second keha ke mo ui. Kai lava ke areai, kai lava ke whiri, ke ilo e kakai mei tua. Ai kakai koe o loto pea ke mo ua FAKAPULE'ANGA. So, kai ke nau ki browse through he, mea kona ke o mai patseti kone tau ni, kai ke fusio ai, ha mea whikauaki ma mo totongi no, what, 183 millions? Ki nuski ai ki whekani, ki siaina. So, o TOTONU ke hau e miti a. O au a contract ko ia. Peka paurewa kai ke lab. O TOTONU ke ai kupu la hui ke freedom. Ko ai. O ngalo me ai. Ko hinga ko freedom ke hono o mai o whakamatara.
no abbreviation ko FOIA ai ko freedom of ke lava si sorry ya tu ko ke mo tua ko winga ko FOIA ko winga ko ka paureva o kai ke lava he puranga o mai hanga reva he la ko pia pia ko setita o te moto tani moto ke puranga LOEA mo pe moto ke fare hopo o file a petition to release my information ko ya ko winga ko na lave atuai ke me ko ya ko winga ke ha ke ka whawhainga tā ia i lewa no atu a termi ko ia e uno. Ko ha mea miti au whai ko hamo mea ku tohi ta mo tohi maha mea ku aonga ko knowing a tonga ko balance ko te au walu $183 million pe ko termi en kai ke totongi osi ono termi ko totongi ke pay off wai then what he ko e penalty ko nga ke tau ilo na tau haka ke peta toku mao i shai nai tau ki mea tau to maino winga be ula ve tu ke setita ko winga ke ha ke tau ilo tanu ele tau vale la wai o wika ke tau ilo te tol ko ha term ko ia ko me be utala mai to ta tol ai ko tai mi to ta fa I mean na tau fa ai ton tau tol ni tai min ko sang ko me ke fai ke va ke ai me ko ia ko ha collateral atong sang me ata ko tau ko me tau now ki brush through with the one you tap me ho ko ni ai ki dai interview ko ni o kulai au pito se di ta me ai ke fralele e con istrutone a tonga ko me ko ke taku o pe ko wa ko fina ke to ma fai tu kawe fa mata maulalo taha ko fanongo ai o wiga usai pe tu i tu ka wata fatata ngai ra po ku via ko tol sam ai ku ko ya o ko distrutone ai ko o ma fai tu i ke ne hanga tapu ke ne dissolve ai no fa pala ko dissolve ai ko tapu ni ra fa area that's fine he can do that but me ko fresh on hoko at his pleasure e kainga o kai ka me pe maman ke tapu be mo ni afio kai ki uhinga ke to no it's fine Kagdoton ke liliu ke pehe. Io away ni mafai ke dissolve based on the followings. Because reasonable reason. Pelis Taha more panga pureanga. Ua conflict of interest kau memi ba farerea. Pesio ko uhinga ko ha. Kapau rea wa ha aho etapuni iai ka kwa ha fe mau ai kakai. But whatever I ever knew, ke tangi ke judiciary, kunga ke fai hanu whakatona kon. Wai ke tau tangi at ke judiciary ke whakatona kon, tapi mai tu se buwo whalere ho bo mea kon mai in his pleasure. So, what else can you do? O kai kunga ke to'o setita. Ko uhinga ke whakakatawai be ke ko whakakakato be. Ko inga ke ha, ke tau mahino tau mau. He kapau e ikai. Tau ai maa pe tapu pe moe ni afio. Kapau rewa kupure peto ko taha. Pa mo whakatiki te itai. I mean, I'm not in position to taki ai. Kako ku tala atu ko mo whakatiki te itai. Maino, ko pure peto ko taha. Sai pe ne pure ana, kai ai pe uhinga lele. Ika taha. Pe ku te au uhinga, pe ku wangeau, pe ku fia. It doesn't matter to me. Kai ai pe uhinga, ke ha ke ai pe right takai ke nau mo ui ka paurewa o nau pe u ta sam kai ke fui lau ai uinga na fai ai ta pu ni kon ku osi kai ka fu mata lai ke uinga ko uinga pe na ha pe sea o ke na fio na area kai ke fui lau fai ki ba kai I don't want to get into it ka ko sio lava pe ta ka ko tonu leva ke ha provisions de mahino o poto ai mo ui ai tangata tonga o kui kai ke ai no ai ape koe a go
Te uki Moi mau o me tala a no wa. atu ai. Te uki mau tala no ka ke hold your thoughts ko na e filia fa mole mole ka uhi ko ki follow mai tali a Losaline I he laini. Ka ko Oh, ospen that's ko fine. Go ahead. ko ospen ko tai fokat ka te ko Losaline malo mo ta ma o ai fia fini ka ke kau mai ka tak pe fiu tali. Sa pe Setita malo ta mai fia fini pe malo mo ai lelei ai tonga kotoa. Pea ko kole ke whakamalmalu atu he lotu lelei nai whai anakoli he fia fini. Ko whio atu e popa ki talamonu ki he sea e puate ai kakai ka umaai. Skel tali me tai panga. Ko uhi ko ngai ngāwe lelei ko toa pe ko na mo whai te wake ke whili he wikao. Atu ene ku popoaki talamonu ki a seasi pohiva ki tonga tapu luaki. Ka uhi ko te ue whili. Pe e whoke ku ki e toenga kau kantiteiti ko toa pe. Se tita whio atu e ku popoaki ma wahe ia aku mo e ku ofa lahi atu. Ki e ku whakafofonga ki a kanete ta ai tonga tapu nima ki ifo. Whatawangi o tua mawhi ke le whakai ngai mea o tau amanak le leiki ai. Me ke mo mao aho fili fia fia. O whaat kia sosai a piukala ka maa piven piukala tala monua ka motolo na kotoa. A koia pe se tita ki tala monua walo a pito se tita e si whai mai tau ngā we ka mai ka whewhine. Ka o mo ngai polokalama ko ngai polokalama lele pa ko whaampe ke ue o se Filipe a ngalo ai tau leti o ka tau hoko hoko at pe lele tau leti o. Ko ia pe o whaat ko a ko mou. Se wani talango fua me patoa tu e ko alo saline lili na mua tu I me lolo pa o ngō mo hau mani ta o tu a o whai ki atu. Mo no fua. Malo a pito e Losaline pa ko tu pe ongo lele ia tu kia akane te pe kia saia piukala pe whaka piveni piukala ai popo aki koia ko ke a otaki mai. Ko hui ka folo koia e tau pōtara noa o atu mua haki fo ihi vaheni e taha. Mei he sopo koia o tau wha vāngana o atu e maki mautolo.
Whakaafoki mai ki a whiria Uipi I he whiawhine whiria. Ko mai ai ki o ngongo whakawhiawhia pa ko as confirm eni pia mei he taha I he poate ko ia ai kakai. Ewe mana toi pe whaki whiria na iai ai ki tuu hange uku whiripe he komiti ko ia ai kakai e nau kaukantiteiti pa whiri mai he koa timi nau kaukantiteiti. Ko tonga tapu valo. Tonga tapu valo. Ko mahino mai e nia ai e toki ho mai taha e toko taha anai o talanoa mai ki he tawhaki ko ia. Ka ko mahino ni ko holomui e toko taha ka lele pe toko taha. I think it's a good thing. What do you think? Ai ko e vahea. Vahenga ia ko vaini he. Ai na e whili foki me iai Ramsey? a Ramsey pia mo se misi whakahau, right? Pia koe ku mahino mai e nia ku holomui a Ramsey kai lele pe se misi whakahau. And I think it's good. Well, I am not sure though. You know, wai ke fuilo for papau ki he ke papai na uinga lei. You know, na uinga na fai ko ia. But politics is good to have competition. You know, people need to have choices. They don't have much of a choice. About ever behe. TOTONU never get halal, get right in. The KAKAI. Aki en. Now we got ofa. Nima to the get right in. Maino. Tabeko to fo imahina taha uosi alesisitai. Maino kakuaha amanaki. Elaba lele pe taha o campaign within a mahina taha peua. O mga pro ki fonua sisi ama atonga atau ki motu. Ya te awe sai pe o ka again I have no anything against ya whakahau, you know, na waka whakataha mamo na whangafoha. Tamo soni whakahau with the matako ngā rea no hingoane ma kras whakataha. Before. So I have some sort of an understanding with kakai ko katamalele. So do you have any idea why he pulled back? E kai, a ko te pe ko hinga whātau patoa lo ua pe. So, ko kutoi pe ia, e toki whakamahino mai ia, I he whepotala no aki pe mo piveni ana iange I he Polokalama. Oh, that's news to me, yeah. Oh, that's news. Hey, o ko pehepe o ku Fk'Ofo'Ofa au pita fo I whakaukau ko ia, whakaukau toko taha ke holo mui ia kai Filipe toko taha. No. I don't want to be a part of that crap. I mean, if that's their choice, if that's what they chose to do, so be it. So, cuando fue temukalati, pepe también que step we kimui, yeah, que tahe out next. Pero I don't have much into that. We have competition, que have opportunity que feed me kakai. Pero pau pepe kai nga sai pele ai fo nga ai se mis whakahau o na vahenga. That's okay, you know. Like ko hinga be ko mama fau ki ai setita. Ko hinga he ku kai ke usio faha activity. Maino o me ko ni hoko be fu foi me ta u fai te pe. Kai ke fa nga we. Maino o kai ke hinga tu e lava. O hinga ke kamata. You have to start somewhere. Hange ko glave ke to lahi ko ya o kau no pere. Ko ha mai ke sei mo ai. Ke to lahi to ta fitu. Ke mahino ko hai Fk'Ofo'Ofa kakai o no fopia mo heweki ke malta next round around. O pe ko manaki. Pe ka po fai ngamari pe ya o na no fopia to ta fitu Ko me foke o tau feinga ki ai. O tau palasia kau independent, he kuna uheke hange ha feke. Mahino, ko tau alu ki loto, ko nofo ba mai kakai. Ko hau nau to heke ai nau tolu. Hanga ko e guongo I. Kake, malvo nau independent, ko no hingai. Ka TOTONU, ke ua sio ke ID ko ya independent. Sio ke FUA'AMOTU. O te mo tokanga ke lip service.
Sio pe ku vauti ki fe kakai e kai nga mo ofa mai tapu mo tolu. O ku vauti ki fe o ku fe a ku was. O ku fe as tamawana na Mahu'Inga fo o ku fe me vavonga me vava Sami. O ku fe kakai ko ia and whoever else fe tama e wa. O ku na wi fe. Sabe? O e tokanga ki whamatala maari e. Tokanga ki he vouti. He koe ngā ue ia. Ka bau o amana ki ha mea le rei. O totoro ki moutu ke kakai koe a ki tua. Mahino, he nau mene rau e nau tokanga he nau personal interest. O koe ke nau tokanga i nau tolu moutolu kakai. So, whenga koe ni ke whai u liri wani, whakaauwhai toko homo fulu. Kai koe, o koe ke no pere ko toa toko whia koe. Ko toko hiwa be kau no pere. Ko ha mea kau tamai kau toi atu ki ai. So, ko kuhinga be o ko whaalawe ke ta whako ia. Ko ena ko si lawa e pare mia motua malolo o whai e whungau e lahi whakauria. Ko no whiri kakai e nau toko tāwhi. Mahalo ko ngau e lava mea lahi taha peia ko sio ko lava. E lava o hanga he konistu tone o riu ke ai e leo kakai. So, to e whiri mai pe mutolu kai, ai fu kakai, o mi pe na tolo heki. O whenga kakai e wade, it should not be part of the HOMAU agenda. Ko mea tuton ke malangai malohi e komiti ko e kakai. Na malangai malohi ko e kakai eni na me lava ho tauroto. Me lava kupui lao koe ono. O ao me kupui lao e ono. Te utalatu eni e ki lave ki ai. O kai ke fu ilo no fai ki ko mea ko fie mari ai ke komisiona ko na u teu ke fotu ke ne fai firi te utalatu eni ka ko. The fact of the matter is o kuia o Fk'Ofo'Ofa ai o kakai. Now we're beginning to involve people from the public. Kono uhinga ko tatau ipe he kai fo ke hau me ko Setita. Mahino, but at least waha kakai kunau ha. Pero of bete na firi ma fe fine. Mahino lau we need to promote the kakai fe fine also. But tawe me an efeso no ta parasia ki motol and yet you contribute more than we may admit to it. Man? Kakai to lai like no I been out all with kakai pe no we contribution here. How we me manama o kakai fe fine e ao ngai ke fatu e fonua. We o pe e a ko FUOFUA. Ko me o ko pe ai ko ki kongai a ko na fie ai e talamai ko e composition ko a commission for o talamai ai e ai o FAKAFOKI kakai e hau me tu. Ko to pe no process ko hono o mai na o mi be ka tamaha na ka pangi pe na tol mai ne lau. So but at least o wiai ai kakai pe me public then how ke compose the composition ko ia to me there was an improvement. He ko be murin o mai ma u komite ma tol I hen whakalao o me kakai pe kakai pisinisi kakai pe kai ke pisinisi no pe api na pe na tol o kau e kunga neongo pe na tau pe kai ke na atamai pisinisi ka kue pe na feeling in regard ke na fa now mo anga nofo mo fa unga fonu Koia. Ki tari mai pehena e whio e kau kore kia ana pia mo ana ke mo Tataki mo a hou mai. E whio o kou loto ke tau hanga mua o ki ANALAISO anga o kenga hifoi konga lao heni ke mahalo te ke ala tokoni mai ai. Koe press conference eni e ki pale miako ke mea I pe foki na e whakahoko ai lockdown a tonga I he wike koni kua o si maratunga I ha nau pehe na iai e positive case I he COVID-19 tonga I he wike kua o si pana e whakahoko ai a lockdown wike taha. Ka kua o mai ni koe press conference koe ani a whina ki lahi ngahi talanoa mi ai pau te lahi foki pia moe ngahi mea koe o whaike ai talanoa. Ka ke ki I mea mai pe mua hena whamole mole pe e Phil ke ki po I ai lewa he fo I lele atu koe ni.
Malo. Ko ana pia mo ana ko tau hoko mai ki he ANALAISO ko ni o press conference ko ia ani afi he. Pa ko faamu pe ke tau wakai ange ke tala tu ni ko e pale mi ani afi ai ko clip in. O kore ke ufangatu e talwhatap kakato e whanua me lotu. Ka tā ke mo se waniti pare mia ke tukatu ai ngongoni ke kakai o tau whanua. O tomo a whakawhitai ki a tua mafi e utolonga taingata ni alofa ngune omi pe o tau whiunga ngune toka whioi e tau mea no kotoa. Hiri ai whakahoko koia ai ngā au e potu ngai mo ui komiti pure whakawhanua i ono toka ngai kina e COVID tāhiwa potu ngai polisi tau malu whanua me ngai kupe kau aki i he wike kakato e ni e taha. Ono whakahoko ai ngai tūtuni whakangatangata whakawhanua ke tāpuni whakataptapu i COVID tāhiwa i tonga tapuni. Kei pehe ki e whakataha ai kabineti, e mono whakahoko KENE a whio, o kofi e whanongononga atu, he ahoni, e ngai tūtuni koe ni. Uraki koe whataptapu i COVID tāhiwa. Makatunga i e whakakato e ngai sivi whakamahino mo e whare, ai punu ngai mo ui, ko fe maria e pureanga ke whakangata ai tūtuoni. Whakangata whakawhanua ki he tāpuni whakataputapu i COVID tāhiwa i tonga tapuni. O kamata ia he taimi tātaha ni mahiwa o e aho monite ko no walu no vema. Makatunga i e sivi negativi ai kau laine mua e toko teau tono furu mawha pia ko whakapapaui o IKAI ha whainga maarie ki a mawhola e community ai vairasi COVID tāhiwa. E ki hoko atu pe ai tauhi e kau whalauna e whokmai me Christchurch e aha ua fitu o ka topa ua noa ua Taha kai oa ko kakato hana o karantini e aho ko e ua Taha. Koe mea ia ai e ki pale mia whila vei pia mo i tala to ni ko ia ki he no lift ai whakataputapo i kai ke he KIMU'A ke tau hoko atu o i he laini a whatai helo ai sea ko ia o e komiti ai kakai whatai malomo e tau mao ai whiawhini. Iyo, malo Setita, mo e tau mao whiawhini. E whatai o ku makatunga pia ai whakahoha atu, ko uhi ko e mau wakai hifo pia na e mau pe foke ki i ongongo na e o mai ka te mau tolu i he whiawhini. Pia ko uhi ko e mau competitive o kai ke mau loto ke ulaki o mai ai ongongo ko ni i he le tio e tahi mahalo pia ko ke mo ke he valu fit point ni maga e ke ulaki o mai a te mau tolu wato ke ave ke valu fit point ni ma. Anyway, ko e wakai hifo tonga tapu valu. Oku loto lelei ai kantitaita tonga tapu walu a Lani Ramsey ke ni holomuia ka lele pe ai whafofonga a se misi whakahau ko hai ai whakaigi ke tala noa ko ia sea. Ko ia Setita, nai pai mau kataha ni nai, watakolahi katoa. Pia mai ngahi ripoti me ulaki o au ki ose kau whakafofonga. O sia pia whaipe mau ki mau mea tokon, pia maa tuku a te tokolahi. Pato hui mai o dui whakafoki mai kau tamo koe me tonga tapu walu. O si foki a Lani, foki ia kau tamo whakafoki koe me henau komiti, ue mo teo mai tau tō tāno wa au whiange. Whātu e tāno a whi ke iro mo oni koe hae nā ngoi TOTONU, rea tau ataini heu alu whakafoki ai. Ona tau alu kui, te tau alu whakamahalo he. Manatu i koe, whengata akona hoko e asika, na e mama kai si mai pe o tuku pe ai kana o mate ai ba ko mea ko ni na mawongo i pe o ko e mama hen e ke lava ka si mai pe kai pe ke fai to mea ko no poko na to tala mai to no he ngo tangata ko ni e na ngo to nu na fai sta ve ai e pa ko ki tala mai mo pe ko hai ngo tangata ko e tam ko ni tam o spice ko fo be mi ai ni na komiti e komiti nga we ko unga ke komiti nga we
Komit nga ko tunga tambal. Okay. Tamu spicy. Mai tamata hako tepulon. Matala mai to ton na ngo I ya mau fe tala no aki ko na mo oni ana mau fare wa tu no pe he. E tau fenga ke fai to oin on atau tu ko si mai fakadi ngalere more ta olu ka ngota paka paha. Ta ostre ka fufunga he alu ka mau re ko au ko pive amna ke mo sia mo wa sia pa nge ka le mo pive aulang mo tangata ko ini mo patah mo alan ko aulang mo semis ka hau ko ni ka upo mo fatah pege ke apa ka ko pive na foto ang ang fakufong alan semis tau heni tau don kita uli tau lo kita ulang tau ngo ipe ke kakai gitu nau ke ipe ke mo vete vete pat ko ngau pe eu da o feng mai ko ni tika ke li tau la more a mai apa ko ha me falere ke fai o tai mi e ona tau al ko tau to dia o ngot ba kai tau lang ka tau il pa me na ka tau la fai to la be ko ni hilbek mo tu ba gure tu ho ala di pri o mai fia la ya pita neo la tau kau nga pui ko to ape na la wongo ipe ko me te teve pe na wo na pato mai TANGATA'I ko to pato mo kina to tama fine basi una pe mari ke tu ko tau te ke ta pe ko ko ngalo kana vilo na to la mo pata ko ya Setita po ala ni mau vilo hanga mau polo to ho le ta ka to ka venga TATAU ka dia ko tau tala pana tau tu pe ko tau alfo adinga le pe tau tu ngoto be tau la ko mea petala ko ik baka ko ne ilo wa ho iceberg ki mu he me ko hakau li liwe fua neonga pe tau patau tau pa liwe fua ika kita hanga tona to hake hakau ko ko e fa vini tau fie mari os be fa maulot mau matu ku me ga se ko Pakakoloa aku dapat ke mau kekuatan FAI aku tui o kita tol ko ato na au kuat kakai o ka hari liu o tau to fakakato ni tau ngas patongin ton be kita FAI aku tau fakafita ke iki ka ko to time ni ke tau no tau di be o tau push tau la tau pang tau lang ke tau baka ko fita yang ai lo mari se di be nama waktu ku pengen time hoko mai ne pure ki mamani o hange ko hilang va fin mau ngo to atang mau mana wa neong na pau ka upe tana ta ta na pe to a ke fini to fuai ata ulahia fanga mai ulahia malo se Fa malo ate fatai malo nga we lahi pia me tonga eiki pe a ko toi ongo ko ni ko ke hanga tuko ange mai ko toi pe ka pa ko fia ai ongo kantiteiti ai fafofonga pe mo kantiteiti ko ia ko Alani Ramsey ke holomo ia kai teke pe ai pato ai ta ko pe he pe o Fk'Ofo'Ofa au pito ke he pe ke mo loto lele pe mo fia malo te tawa pe ki he aho ko fa fili ko tau mau mari ko tau I vaka ko to pe Ko ia. Ko ia te hame o ke loto ke o mai he taki po tala noa ko ini? Iyo, ko e fin Setita te mau ke tonga tap tolu. Polokalama ma ke bro ilo lahia. Ko ia. Kan seri mau me ka to nenga nai. Ngahi me nai palani mai. Tuku ka to ka mau ki he po he me ko ia ke bro. Kono nga pe si tai to e. Pena te ka no franga mari na hoko ma pene kamata mai mo to lumo hoko alo ka taun ko e ko fa ma ri e te mo ka to ke fin ko tak tu ka to me fa te mo ka to ke ave mo bobo ka ke be fin malo Whakalata. Whakamono ia to e whatai, malo e ngau e mehena, pia whakamono ia te ngahi Polokalama ko toa pe o kutoe. O whātu e? O whātu e te malo o bito. Malo? Kai ke ana pia mo ana pia he foki ki a LOEA filia Uipi, ko ni ko tau whanonga pe ki tonga eiki, pia ko tau whanonga foki ki he
Tātaki pehe ko o ate foi mi e ua ka koe availability koe me tonga. Ko hua tai pehe tai mini ki foi whakaeke koni o whatai. Ka koe foi konga koe ni i he whakaeke Tātaki i he mea e ki pale mea whilawe i pia moene tala tō ni o ko iai e whakaki mea o ko wakai atu ki iai ko e tau lockdown foki ko iai e tau case COVID. Ka o ko mahino mai ko o basic ai whai tōni koe ni ke lift ai lockdown pe ko e whakangata whakataputapui o ko makatuunga ia i he kau frontliners. Ono se i kau frontliners. Kai ke he koe koe ki i mea peo whatakesi o ka mo lawe mai he foi tawhaki koe ia na e tā ia tai ki fo i klipi koe nea ik palemia. Ana, hata pia te kimoutolo. Ma Setita. Koe tausia koe ki press conference ka nea fi, pe me tala tutoni ka nea whai e he palemia. Pea poke e tau tokanga ke ngahi press conference koe na e osko KIMU'A i he aho adeafi. Na e osi whamahino mai ai e he toke tā wholoa pe ai negativia e ngahi siwi koe ne kau frontliners. Ka koe mea koe tau whehu ia. Koe hae uhinga o ku peise hano lift e lockdown ni, pea me he kau frontliners kai ke peise i he principal case. He koe uhinga ia na tau lockdown ni ai, na lockdown ni a tonga koe tala mai, koe case ko ia o kei positivi. Pea te kai ke whakamaha mai ia pe ko os negativi ai principal case ko ia pe kai. Ai tau sa te tawhaka Setita Mahu'Inga pito ke identify e he palemia, ai principal case pe koe hae mea hoko ki ai. Koe hae tu kunga o ki ai e toko taha ko ia. Koe hae ai he kohine os mahino pe ia ko oku osi negativi pe ai kau frontliners ia. Pe na imahino pe ka tau tolu. He na os talatu me nusilani ko historical case pe koe me tau pe ia pe mo negativi. Mahino pito pe he kai ke to ia hataha ia e wesia i he COVID he vailasi he tawhaaki ko ia. Aia koe ngai mea katoka na heo koe he wike ko osi. Koe talamai ko ku lift e lockdown ni, koe uhinga koe o mai ia o ti koi ke tamai ke ka kalasi koe, ka o te kai ke o mai he palemia ia pe mwito ke tā, koe hae mea koko ke principal case ko o ku kei tau hi mua. Pea mahino pe koe toinga koe kau wholau te nau kei nofo pe nau tolu i he quarantine. Koe mea ko whihuia e au Setita honoua. Koe ha o kai ke na iai nai ha whakakaukau ke tokanga i kau wholau e toko wangiau taha whaako kutoe. He ko hiko nau tolu na nau atu pe moe keisi, principal keisi he fo i houa e ua me tolu pe me nusilani ki tonga. Ai o TOTONU ke tau to sio ange pe koe ha ai whai tupuni o whai e palemia o base i ngai mea o ika o ki mama ngia pe me he toko wangau taha whara na very close tolu pe moe to taha koe no principal case. Eva e tita koe kakutau sio koe tupunga o mai aki a lite lockdown e tonga ne kai peisi e to taha koe na e puke kana e peisi i ka frontliners o i kai ke te o mai pe mo whakaikikia pe na e te whai hasiwi o ka wangau taha wha koe haewa e tupunga nau i ai e Setita malo. Mahalo apito e ana te hoko tai pe ku tā i atu ai mea ko ia ai tale kita mo ui toke tā siale AKAU'OLA he ku maari au pito ai whakakaukau ko ni pa mo mea ko ia na ni hanga tuku ange mai o whilawe i pia mo principal case ko ia ani afi Koe whaambau ia ke whamanatu i pe ke kakai whanua. Koe tuunga koe o ku ia e tau kau frontliners koe ni nai tok sivi. Mahino o pito e ku nau hawa o pito ki nau tolu. Koe wenga lahi pe foki nai sivi ai nau tolu ia ko ha ia ha ki chance na e preach. Na ha preach po ko ha mau ia e safety ko he VAKAPUNA. Temi koe nai tau mai VAKAPUNA a hua fitu. Ko mahino e nia ko ia hatahi a nau tolu. I taimi tatau mo hoko mai koe ne usivi ki he toko taha koe na e positivi o mahino o pite taimini ko historical case o kai ko ha infection for all mahalo ko me peke mahino ke kai ne lahi pe no talanga i mai
ko e tau pehe u te ki tau lawa whakawhai ke he i ko ha case for all, pe ko ha historical case. Pea koe ngahi ngā oi ko tau peu pau ke whai e tongani, ko hinga hau tau kei hao. Pau pe ke tau whai ngā oi o ku whakapoto angi ke tau hao. Ai e nā tau hanga tau tolo o regard pe case ko ia koe new case. Ko hinga e nā tau ngā oi lahi pehe tau ngā oi e tau lea ke tata ofi. Confirm me ngahi mea pe. Ka koe toi tai mini o ku ai whoki pe toka tahe koe ni e kei nofo pe whai tuku iai koe ngā koe anga koe protokola ke te whoki ki he hotele pau koe te whamawa he pe hataha po ke alia nofo e ke osen e ahua taha ka kai ke te hoko atu hane te ahua taha fo o ana ai koe whai koe mau ngai whakataha mo te ANALAISO u data o mahina koe toka tahe koe nina i tu uta mai pe ki tongani o kai ke infectious ia ai aku o tu maha ko me ton ke hake tai mini ne ona e positive pe he CV pe ku tonu pe foi CV ko ia ka ko hinga ko tau criteria ko tanga ke tau tole tanga ni te ki malunga nge ko me e ku na tau ngawe ta ko ia ma ko ai pe ke mahino pe nga information ko ia me nga tau response na fai Masi ko vakai pa mo pa to ta ai fa clip ko ni na talo fa ka mata mai ona tala mai ka tau positive case pe mo e ku ta tu pe aku e ku fe paki nga fa mata la pe na e o ke tau hanga o to ko ange mai ai fa ka ko ni o ki ai political agenda i finga ko ni ke mono mai ai fo i te vaki ko ni ka ki he press conference ko ni ani a fi pe mo nga mi ako to ko ange mai ka te au te la hanga fe paki ia mo ke o mai hafo Italia kon o tala mai ai o taimi ni fau tau tiklea tau lia tau kei hao tau lia he vailasi a tonga ka kuha e tau negative e tau positive e tau keisi ko toi hui fo ki he website ko e potunga mo ui o tiklea pe ai o tau kei hao i he vailasi ai a ko ne tu ko ki mamani o tau kei hao he vailasi ka ko reaction ko e a tonga ki he ngai whakamatala I don't know ku ke wilo pe ko ha ko na ko overreact au ia ki he ngai whakamatala ko ni ko ha Ana Koli? I think Setita keisia ko ni it's a political agenda. Nyo ta o si sapita to ki he ko ngahi whakamatala e Setita. Ko me ko waka ko sio ko ki ai ko na nau whenga nau to mahina whoki ko vaccine ko ni o ku expire pe ia i aho. Setita ko mau ki ai ata whae mahina ni. Ata hanima ko Yeah. Sometimes soon this month iyo. Hanima he. Na hanga na to ya lift mo push ai tapui ko ni Setita ke meet ai percentage ko ai ka vaccinated pe mo pe seti ko oku ong nau sia ko ki ai pot ngai mo ui ko anga ya e kutui aku ya ke fo I lift ko ni o tapui ko ni hena ko tau ko osi ko mana to ki mahalo ko oku ya ke si tonga ni pe to fo ke toto me hino ave ki musila mahino I mai me inusila oku negative ko tapui ko ya right away na hanga 5 foi tutu ni ko ke lift def ai tapui ko ta uni na nau pehe nau to ko case ko ni na o mai minus la o ku negative ka mai nau to pehe na positive hen ka nau to ko mai nau to ka foi a he o pe a he to ke te wai kakai ai ku mahino mai I he ngahi whakamatala ko ia mo nau ngahi palani ko ia e Setita ko me ake he ia na mui mai ai ko ni ku foi ta foki ha ke pe o to ko kakato ai whakatapui ko ia ko ke hange ko nusila a ke ki he level fia ala ke level fia pe atoki ko ta foka pe atongani ia o tuangi foi whakatapui ia o foki pe kakai ki he normal hange ko na ka ke peni ke kakai ia I he foi whakatapui ko ni Setita malo apito malo Ana e feel okay how does it make any sense no talamai positive but talamai it's a historical. What's the difference between a historical and a being positive? Being positive, that means ukataki pe ko tamau na zoology pe o biology na bube ko iwakua tu pe ki pa na pe ki me na pe ki taringa na more te va ko ya
Ko talamai ko historical, what's that means it was in his system, kana kai ke detect here in New Zealand. I mean, my folk ya tama tare kita, it's positive, but it's a historical. What does that mean? Ai ke te au ka pare o historical, na ha upe ya mo ya me New Zealand. Pero pau o wai po ke tamia ku hala CV. I mean, it's pretty common. O wai pe CV ku hala. Pe ku hala CV a New Zealand, pe ku hala CV a Tonga. Ka ke tau don pe ke tau take Ke hau he te tau. Oa o ko asi mai miuti ho o telefoni ana pa ke toki talano. So ko angai ko kusio, he ko whakamatala. How can that be positive and it's historical? That means the virus in his system, his or her system. So kana don't foki kapaureva og now see positive. O don't know que to fengai ki usila ke reconfirm. I usili ko ni. Angai ko usio atu ak. But me ko talamai ku positive, but it's a historical. It's more confusing. You either positive or you negative. And I guess simplify. Positive. The funny part about it, without lockdown, it's counterproductive. Me evidence ko hoko mo tau rieki ko pure angaki ai. And again, you move for politicare. I don't get into those kind of stuff anyway. Kako kusio talamai positive, but talamai as if it's okay, historical. And yet, what does historical means? It may have been in the historical. Either it may be in his system or he had the disease in New Zealand, America, wherever he came from. May have shown up. Manaki dormant bear, gene goya, katoki. I don't know. I don't get into that much of a medical situation. Dominant. But why gene recessive? And then because of the environment, so that may be the possibility. It's a history. What does that mean? Is the guy sick? Positive? Sick. Well, how to live here, Casey? To me, it doesn't seem to connect. And I don't positive and then to IKAI, lockdown. It's very counterproductive the way I look at it. The thing is, I feel go press conference akini enim fa ko penima. I go lucky press conference na talamai ko positive. Go second press conference na talamai o ki wika vai positive. Go third one na talamai o negative. Go fourth one o talamai o to ki wiki positive. Pero go press conference ko ania feel talamai o negative. Pero negative pero moi toinga ko ikaw frontliners. So they need to just forget the whole issue and move on with life. Let people do live their normal life. Go to the bush. Lockdown ni foki ki mautolu ya ia. Lockdown ki mautolu ya. Ni ang confused ko ya ta ngafita fako ni. Ka ku lockdown ya ai fonua fakaloku fu atonga tapu ya. Ana? Ya te awi a uhala lockdown ni. Ko ki tota ko na nai hau. O goutui o si lava pe track e ki feitu na iai. Me malai VAKAPUNA ke hotere pe ko feitu ku iai. Mo kakai ka front workers ki ai o na make contact pe ka pare pa ku hao kakai ko ia.
How kata pe na tolu ia feo. How kata pe na tolu. Kakai ko inu silani o stesi ki na tolu ia moi ampi o how pe na tolu ia. Toi tesi ma kakai ko ni na nau he kate whakapuna kei how pe na tolu. Toi tesi ma kau frontliners kei how pe ki na tolu. Toi tala mai pe ki tamasi ia o ku negative pe ia o ikai ke puke ia. I don't know. The heck. Then you just move on. No, that my rather is just live life. Whatever happens. Go ang ay mo uwi. Kung will take you who, I don't. It's not for any big reason, not for any medical reason. I just so happen now kibuke, and so, I obviously my system seems to function okay in defending my life. So maybe someday kabavuta you don't it will require. Otherwise, I probably would not. And so I don't have any medical reason about it. My whole family, so it's not a big thing. Forget that. Well done, my good servant. Ko ia foki. Ko mea ko tai mini ko no fehu ia falalaanga ko ia potunga mo ui ka ko tale ni ke minister mo ui. Ko e ulua ki pe tau whamalo mo whawhetai he kaluse whai ai ho e ki mo kakai o tangatapu i he taimi whaingata ko e ni i he taimi tatau pe ko e tuunga whalalaanga a ho mo pot ngau e mo ui pea mo ngā hisivi ko osi hono whakahoko o ko kore ke tau kāwhataha pea tākanga e tau whohe ko e tuunga o ngā ue whakaprofesionale ai pot ngai mo ui talo me he kamata hono o mai ho tau kakai me tau kua osi ai ko e aho tātolu o siulai wanoa mo i whakahoko e ho mo pot ngai mo ui ai lelei Taha ki he whatongia ko e ni koe ki hono sivi o kau pāsese kai umaa foki ai whakahoko ai whatongia i he whakaehi mo i malu Taha talo hono o mai ulaki vaka o o mai eni ke vaka hono tolungo fulu maua i he aua fitu o katopa aia ko kakaia e toko tolu afe te au ua whakalukfua kua whakafoki mai ko nau kolosi mai i he kau a whanua o tonga ki o tau whanuani aia hou ki mo kakai e whanua ko e mau whakaapa ia ki moutolo ki moutolo tu lawe a NGOFUA pau ki kai ke mo ngalo hataimi ai hoi ki mo kakai o whanua ai malutaha ki o mo ui pea whakahoko e pot ngai mo ui mo kau matao e pot ngai mo ui ai oskia verenga ko hono uhi ngāpe ko e malu mo e hao mo e tuunga whalalaanga a mo pot ngai mo ui i he taim whaingata a koe ni. Ko ia, ko e tunga whalalaanga o ko pehepe e au ia, i kai ke fu whalala ke he tunga whalalaanga ko ia. Ka ko e toko tolu afe te au ua ene ko osi ave ki tonga, whakafoke ki tonga, aia koe now stranded overseas. Na talamai i he konga KIMU'A koe o e tau ko osi wanoa ko toko valua whetonga o kuna o toko waka i ngai whanua moli pea ka pau o mai lema ai ko osi whakafoki ai tolu afe te au ua o toi ai ne mawhe tupu ke foki koe ni ki tonga ko pehe pe i hanga koe tohe taimini neonga na tau whakaamo foki ke whai mo na iai pe ngai taimina i TOTONU ke whai mo whakafoki ho tau kakai ka koe ianga i toonga ko ki ai i he taimini. O whakafoke tolu afe te aua toko valo afe na stranger overseas. So kia taha kia hane lawe mai i he clip ko ia pa toke o te clip whakaosi. Malapita e Setita. Hello, Phil. Hi, Anna. Malapita e Setita. Ko tu e Setita na tau o sanga pe o protect na pe tau ki hypothesis na tau fokoto he tau whanonga mai koe ni. He koe uhinga koe keisi koe ni na e osi determine mai menu si lani o ku negative keisi. Pea na nauhanga o sivi kotoa ai kau
close contact pe mahino lewa na ke hataha na tolu na ito positivi ai na nihanga lewa ea o justify me ka tau tolu ko case ko ni na negativi pe ia ko ya ke kitonga pe me na famatala na kamata pe a uruaki a enau a famatala mai positivi kai hu mai ki le ka ko ni o live me tala mai o ke na negativi pe me no sila ke ko mana tu ko ke tamasi ko ni na kai pe ke pu ke ia i covid pe he na pu ke ha pe na ma ia i virus na how al pito pe ia ni lo tonga ko New Zealand ako ne ako kitonga o mo vete ai pe na whakamatala kai pe ke ai ha whakamatala e tonu ko tala no ko e minista mo ui ke whalalaanga e siwi ko ku whai ko i tonga ke tui ki ai he ko uhinga ka mariuliu lewa ai ngahi ola koe o e siwi ko e ni pe mahino ka te tau tolu ko mea ko te tau seo ki ai ko a takai ko i tua ko to wangau ta fa ko he ko na tula ko e vailasi ka positivi ko to ta ko to close contact me to ta ko pau ke pukeia ko pau ke ma he vailasi ko pau ke positivia ko yanga mahenia o vailasi he ko hi ko me alo ki olunga ai fika o kakai ko to pe ma he vailasi ko uhinga ko he ko foi mo ni ai ko ke na tula o covid vailasi ko ni pe ko Delta variant o kono natulaya. Kako alke kitonga o mafuri natulaya o vailasi. Sai kapau te tau pehe ko AKAU'OLA. Ko fisi o ko Taha o tau pehe o FUOFUA vai hono EA. Ko ai fahinga EA ko fisi me hange ko EA ko tonga. Ko o ke mafola pe vailasi pe to la he pito. Ko ya o me ko ki tau se ko ki tau ke isi ko i tonga. O mahino ka tau tolu o fihanga hangai ai me ai ko o atu pe mahino ko wa usia hangai fonua muli fihanga hangai pa mo tu ko ai foi case ko ni tonga ko hinga na determine mi nusilani o ko historical case ni e ko uhina os mahino pe ki nusila ko case ko ni na negativi pe ya pero na osify hono sivi hono trace ai tafa ako to pe o how ai tafa ako to pe na close contact me kita masiko ni ko me ko tau sa tu ko tau tolu ki ai hoko ko i tonga o ku mahino ka tau tolu ka pau na Mahu'Inga ia hange ko ta no ko ai minista mo ui ai Mahu'Inga ia ai potunga ai mo ui pe mo TANGATA'I palemia ke whakahau fi ho tau fonua ko ka pau na hanga treating ko new case pe mahino ka na tau positive o angi foi fainga mali ko ni se ta pa na hanga i loi na kai ke na loto ke ai had chance ke breach ai foi whakaukau ko ini me he kau frontliners pe na wo ki na tolo foko na ngai api pe alo to taki ha pai ai to se te foi ba taimi ko ya ko haleva ko feleva ai malu ai fonua pe to lele pe mo fuka to anga ia tutuku ya atele he foi aho pule lulu falai te tokonaki o mahino ka tolo ko kamata ni ko incubation period ko oi vailasi. Ai to sa leva kapau e alo pe ke whakalalahi. Tene lava ke wesia kakai fonua kapau na nauhanga whakatokangai o whiema ka frontliners ke sivi ki nau tau. Kana kai koe ke isia. Na nau mamahi ki nau tau pe nau mafola ki nau tolu he fonua pe hoko me ngai mea koe ni. Ai tau sia tu leva tau toria o kungari whai kehe anga i tau sio ki ai. Ka koe kai kehe Setita koe mea tau au ki ai aneafi koe whakaha mai, koe lift e lockdown ni he o hao pe ai ka frontliners pe mahina i kai ke toi e ai ke lava ke wesia ai pe maha toi ka kai kehe i fonua i he foi taimi ko ia. Ai aku ke tu whihanga hangai pe ai ola o te whakamatala ai pule'anga pe mo potungai mo ui pe mo whakamatala koe mi nusilani pe mo mea ko ta mai he ki le ka koe nei tuku aki ko puke he keisi e Setita mau. Mahalo au pito e ana te hau ke whehui whaasi pana maari ia i he taha o ngahi whehui ko whehui pēni ai taha kau whaiangongo ko i tonga pea o ko ki alate na whelave i pa mo tawhaaki ko i lao ai e lava ke hu mai ai a koe ana pea mo feel i he tawhaaki ko ia. Ki whehui hoko pe koe ka frontline na ko ni koe na oso no hu ko osi whaatana tolu a koe ke na os ko no sivi os fata na tolu ia que na algo na wapi pe kai pero ki fe hui fa osi pe kapau e lavatari pe kapau fe pakia ba mo to ni pe sai pe
Koe hae tu unga ki ai tō taha koe ni ne mau ai vailasi. Ai vailasi koe ni tau tāna ki ai. Oku ne tari whi maria e ola koe ni koe mea. Pe oku tai whi maria e ke ola koe ni koe sivi mga ngau e whahau e patu ngau. Malo apito. Malo. Te u tari malo apito e whihui. Te u whakahoko at pe ai tari ki ha pena e whotu halao whikau aki pe moe. Koutui pe ko uinga tonga ki he almo e kāti huhu e koe kāti aiti e whawhonua. Koe a teni seni a le whokeni ko linta FUA'AMOTU ka takpe. Malo. Sai koe tutuni koe ni nai whakahoko koe i he nai tau lele mai aki o au mai ki he aho ni whikau aki pe moe hono whakangata, pe ko whakangata aho mo malawa ke lava holo e kakai. Na i he tutun ko ia na kai ke ha ai ko pau ke te whakaha e te kāti huhu pe tō NGOFUA. Kai ke na ke u wheitu FAKAPULE'ANGA, pe ko hatau wheitu ke he. Ka oku mahino au pito pe, oku iai pe ngahi tutuni ngā oe, ai ngahi waa ngā oe kehe pe. O pea ko ku lawe ina ngā ea ke he kastomu, pea pe he foki ki he ngahi pot ngā oe ni ihi, ke toki whakangoFUA ai ni ihi, o nau lava ke hua atu, pe koe a whakatama e nau ta, ko hi pe kua pau ke whakaha e nau kāti. Kai ke ho hange pe ko ia nau wha pe mahino pe ngahi businessi tau taha ia nau osi whakahoko pe nau tau, nau ngahi tutu, ni whakatatau ki he nau whaunga ngā oe, pe mo ngahi lao, nau whakamalu ai. Kai ke ho hange ko ia ko uklave KIMU'A atu, ko taimi, ko tau i state of emergency he taimini, pe ok mahino o kuiai ai totonu ai ngahi pe ko kautaha pe ko ngahi pot ngau ne o te ke whakamahino i mai e halao ai ngahi tutu ni ngau e nau whi mau ke malu i aki e nau kau ngau e he ko tala ko ia pe ko e whakahana e makatunga e whotu o ngahi whakataputapu i ko e ni ko hi ko mahino i he whamatala ko e pot ngau mo ui o kuiai ai keisi i tongani. Pe au kiai pe ai ngahi totonu, tau pehe pe ngahi rights, koe totonu whakai tangata, ngahi policy ngā oe, ngahi wheitu ke i he nau o ngoi, oku totonu ke iai ha ngahi malui. He oseange aho, o kiai pe nau totonu nau toke nau hao. Pea neongo o koe ki whimau ke whakotuha lao whakafonua ia ke ne tuutuunia mea ko ia. O seange aho, tau whakamalu he lao koe ni o state of emergency, o kuiai ai mahak whakaaua, o whatatau ki whamatala aho, kua hu mai ki tau whonuani, pe hei ene pehe, o kuiai pe totonu ai nihi koia, ngai kautaha, ngai pot ngā oe, ke nau whakahoko ha ngai tutu ni ngā oe, o whakatatau ke tūkunga e aho. Ko mea koe ki he, ngai tutun ki he, kau ngai FAKAPULE'ANGA, te o ki lawe no pe ki ai ka te o hoange whainga maari ke CEO PSC, o ko lolotonga whakahoko ai ngā oe ke whakatu, ai tūtūni ngā oe ai PSC, whikau aki, pia moe whie mau ke huhu malu i ai tōtaha ngai FAKAPULE'ANGA kotoa pe. Whakamahino at pe ni au kei whatu e ngahi tūtūni ngā oe ia, whikau aki moe huhu. Ai a koe, o kutau repeat mai pe e he PSC, ai mea koe ana mai atenseni ale. Ai a koe tunga koe ni, o kou mahino i pe au e feel pe mo ana e whamatala koe atenseni ale, pe aku mo oni au pito, i he tawhaki koe ia ai ngahi rights, mo ngahi totonu ai tōtaha. Koe whehu i pe aku ia i he tunga koe ni, ka pau e whepaki ai policy ngā ue, pe mo e lao o i whonua, koe o ki ai ha tawhaaki ai ia ke ki whamatala i mange taim kou whepaki ai polisi ai ngahi api ngā oe, pia moe businessi, pia moe lao e whanua. Mana whaka ulao koe whaka ngā oe, te whakatipatimeni, that's administrative rules. Ai koe rules lahi, o whau pēa he ngahi tipatimeni tak taha, pia ku approve pēa ke ngā oe aki. Kakabarewa o whepaki, ai tutuni koe ia moe lao e whanua, take president level ai lao e whanua.
Maino, me lao koe, whakafoi tui, o whangangai department, pe koe kau taha. Sai, koe mea ko ki tokanga au ki whakamatala koe nai, ki umea koe nai hoko. O ku tau ware lau tau tolu he interest ai public, ka tau hanga tato neglect ai privacy ai ki tamasi koe ni. How old is he? Like you pe kuha pu tau fia ki tama. Maino, pe pakapau fu KCC. You know, that right. That one no tupu Phil. Oh, then no, he's an adult. Yeah. Kakapau rewa, utoton fo kita utoki tokanga. Na mai doko mea koe ni it's kana nationwide. I Tonga. Kapau rewa u negligence a procedure koe na whakaonga he potungau e mo ui. Ki ono sivi ki tama. Then he has a cause of action ke whihalaki ko ia, because if you look at it, the whole country is looking at this poor guy. So, o toton ke wana angalo e tau tolu, neongo e tau whimau ke protect ke kakai, protect ke public, protect whoever else, kau ngā ue, kau frontliner, and whomever else. Ka wana angalo e tau tolu, o totonu whakanatula ai tangata takitaha, it's natural. Ke in the privacy, ke in the mo'ui. About ever he wakabak. If you look at the negative impact, it's not going to be the same from here on out. Because everywhere he goes, look at the negative impact of create he pureanga. He to me, the bigger picture. Ka kia te au koe bigger picture. Ai mo uia ki tama, mo uia tangata koe ni. He ko hai e whiwhini e toi whi ke tama koe ni to be upright. Mene kulau, e tuhu e tonga ko toa pe, you know, I don't want to be with that guy. You know, koe tamai na vaila si tonga ni. So there's a negative impact, the impact yake mo uia ki tama koe ia. Tau fuoha te toke tōla hai koe na usai pe kakai ia. Kai fefe tama koe mo pinpoint koe ia na e vaila si. Hiri koe ia, he went through the process. Protocol koe me nusi la. Koe uhinga tau ha quarantine ai aho tafa. Uhinga tau mai ki tonga oha. Mahino, o koe procedure. Koe tau mea ko tope uwhahe mo uini, o koe toi tutuuni mo procedure. Ka pao rewa unau goofed, o whihalaki. Ka pao koe ki tamau ton ki ave ono hapa ni. A ono ke toi ki sivi o ave ki nusila. Ka pao rewa wahanoanga na whihalaki na ngau e pure mga. You know what? He's entitled to some sort of legal action. Ko hinga koe ne mo ui o negative impact ko whihalaki koe ni. And I'm not saying now hard, but just in case. We're in the totonu, in the privacy, in the ui, but I'm difficult about that. See, mad. We had to feel mad at Tama wireless. Komurini, we probably get over it. Kotonga, no, I mean, we're a bit of shipping of FAKAMOTU. Where to Uipi, as you know, everywhere you go, with Tama wireless here. Look at the negative impact. Kemoi, Kitama, Kitangata, Wendy. Totonu level, the course of action. That's my position. But Toat apita for you. Good point. Really good point. Moni apita ya. Ana? Ala apita Setita. O koutrita tau mo feel. Ka koe pale mai ni feel he koe uhinga na koe taimika na hangai ko o whai koe ai fo I whakaukau koe ni ke na hanga o claim o ku puke ai ki toko taha koe ni. Na e asi mai pe ia o laiwi mai, o ni hanga pe ia o mai ko ia o ku whaihono tuku aki I pene pehe o ku hala ai tuku aki koe nai whaiki ai. Ai ana toki pea mahino foki I he tawhaaki ko ia, ai ka palete tau se tawhaaki koe taha, na nau preach confidentiality koe o ki tamasi I he taimi koe na nau whai ai koe e whakaukau koe ni ke nau aki umonu silani he hola koe o I keisi. Aia pea mahino lewa ai na nihanga lewa e he fo I
whakaukau ko ia o provoke ki tamasi, ke hu mai ia ki tua o mai whi whakaukau ko ia e setita. Kako umoani ia pito he whatana ka feel, o Mahu'Inga pe ke sio ki tamasi ke nehanga nge o ke ange a ene totonu o whikau aki pia moe fo I keisi ko ini, ka pau pehe e ki tamasi ina e hala hono tuku aki I ko ia na e puke I he COVID. He koe uhinga ke na ton ke te whakafoki mai. Koe tala no koe ke whakafoki mai hono sivi ki nusilani na e ostala mai foki e minista mo Uipi pehe ke tale kita e whai hono whakafola mai hano toto ki to sivi pepeha kana kai ke hoko e fo I me e koe. Ai o ke tu atu pea nusilani e ENAU result koe na na oange koe kita masi koe ni na negativi pe ia I nusilani. Pea ku na osanga pe na tolo o atu koe case koe ni tonga is a historical case. Ai aku o whepakia pe moe result ko mai mi tonga. Ka koe ka ke te au o koutu I tatawa mo feel he tafa ako ia. Ko no bridge koe a ene confidentiality ka I kita masi mo ne privacy o ku Mahu'Inga le ke hanga I kita masi koe ni o siofe tafa ako ia. Ke eke whakalao a ene totonu ke tafa ako ia me he puleanga tonga. Pe moe pongai mo ui e Setita malo. Malo au pito e ana. E whilo te aha mea o ke loto ke tānaki mai I he whangaki I clips koe ni na e toko I ato? Pela I Setita ka kai pe mea unofo mau pe wata mai. Ia. O kore atu mua ke tau ko usilo pe ko tawanga whafonua ia whakatapu mohai. Can we just get over that? You know, ko ila ko me ai mo dol. I'm just kind of tired of it, mai no. Ko pe ka pau e whai pe e koe ki whakatapu o te whakatapu loa. Tau koe whakatapu pe mo whareha mo he ofo mo kau haa whatapua. And let's move on. Ko whai taimini ko tau. Kai ke toi ha tapu mohai pe malo mo e kainga. We got it. Mai no. Let's just get on with the game. Ke aha tau taimi. Ko au, pe kai ke ngā tai. Ko kore atu mo se di ta ki whakasisi mo e lotu. Mo wofa mai ta whai ne lotu lilo ha aho. Pe koe umea koe nuk tau I ai, koe umea ku paanga I umisini koe ni mo whakaau ngā I mo e hae mea koe ia. Let's just get to the meat of things. Koe hinga, ke vave palahi ho tau taimi ke tau duel ho issue. Koe ni kulahi anga tau taimi O ko Mahu'Inga ko aka pau na ku ilo I hao tafolo I tau tolo hei kai whikau ke hao ke e nofo mai he tau Polokalama, eh? No, I just thought, all the time, if I know it, I got it, I got it. But if I'm working out, unu beke tau Polokalama, but whakatapu to taha pe to taha. Ka kono toi, hu mai pe, hu hureva, o mai pe whakatapu holo mo to whakamalo, we got it. I mean, ko to whakamalo holo ko haha mea wai. Setita, I got the FOIA. Freedom of Information Act. Extra I got it. It takes me a while to kind of, you know, Anna, don't get old. It's not good. But, you know, it takes me a little while to kind of jive, you know. So, I don't get to listen to it all the time, but every now and then I listen to it. O Mahu'Inga kumuhanga disperse information lelei ki public. We better say mo Polokalama I muri. Kai ke toi whaha te whesio aki holo. Fo mo tala pe mea totonu. He koe mea uniti ho tau kāinga. Maino, ke tau rea aki pe mea totonu. Pea, ka paupu tēnā wanga re lei mo nau whai re lei. He kai ke tau toi futi peiti fo loa mo whelau aki. Ka kou sio, koe uhinga u tau whelau aki ai. Koe uto no. Oia kou pehe. E no ka pau o whamai pe kāinga. Whenga ke ki unu atu ke whai totonu. Tukuai ai siri ni. Tukuai ai... E koe mea e kuki ai. Koe whai pe awataha ngā pōpuro. Koe o pehe mo o whamai ka kai. Kāinga whamore. Ngāti whatai whakapapa whaarieke taimini ihi. I'm just tired of it. Koe o pehe mo o whamai. Koe tau mea koe ku whai. Koe whai hu mai pe. Malo whai ngā maare e whiaweaki mea utotonu ki tau whiaweaki ai. Koe a kou pehe ka whiwhine. Le lei mau pe o mou Polokalama.
Pe ko na Mahu'Inga mo Fk'Ofo'Ofa au pito. Pe fesio mai kakai. O ko tu we na fesio mai ka na fesio mo to. Toko ho pau u. Ai que papale aqui eu foi talanoa. E whakapale ia koe ne mo i talanoa le rei mai ka tātolo. Ai ne foi tā folo, pe a ose ko ia, pe a toi ai ne foi talanoa le rei. Kai ke he I ka know how to butter a girl's app. E ana kori Tataki mai KIMU'A patau kolosi he ka ana ke ne whakamā opo mai tau Polokalama i whiawhini. Ki mute, ani mute mai e ana kori o. Malo. Ala pita Setita ka ko Oe, ka toi whakamalo e whio. Ko winga peo, mahane winga firia ke foi lotu kamata. Na ki lolo. Lau ana out of all the lotu ko koi pe nu ne hanga na. Sorry, Anna, pego winga polo tu. Every time I come to the muilo pe ko ki fala he taimi. Ko hawa ko fi fanongan ko mo issue. Hawa ko mo hivalo tu mai motor pa motor lot to pa to alu pe ke ki fanongan ko mo me o fa mata. Oh, but thank you anyways. Ko filia fo ko tonga ane. Ko famalo atu ke te ko he vahe lele ke tu mai he fini filia pa ko e o moni au pito ke he la ve ko a filia pa ko wa ko mo wa me ala ki he o wiai ai totonu whakanatula e tangata ni la ve ko ke ki tama koni na e he ko ku puke ko i he ni ma e virus. Ka koe ngahi negative impacts ia o kune affect ia e mo ui aki toko taha koe ni. Ka kohono uhinga nai haua le ka asi mai ki tu afilia. Koutu i pēnei whenga re ka ke ne tala mai e ne totonu ke ilo i he public. Hono puke ia o tala toutou sivi. Negative, positive o tau whakaosipe koe historical case. Hange ko lawe ane nai. Ai mahi noia e filia koe na whenga re kai ke ne hanga o whakamatala mai ke ilo i he kakai o ku puke tai uhinga ia o ave atu whamawahei tae uhinga kai ke hano uhinga ko tu ka maria o pito o hanga o whamatala i mai ta whako ia pehe poki ki ana ko ki tāna ki at pe ka ko next time tita ke kai ke uto lolo Kai Anna o kai ko uhinga apui. I don't think that the fact how gitama expose my ear would hurt his case. Ko hinga ke feinga pe ke ko hinga ni how expose my ear to defend himself and his right. So I don't think that the fact of how voluntarily show his face up, would hurt his case. The fact of how why ko hinga ko ya. The very issue when talano kay ko hinga ko ya. When how can defend, he knows it. That's the reason why he came and expressed himself, because he's defending himself from the accusation by the government that he's the problem. So I don't think kabau ko gi me beta ko fa si kabau ko gi tama mo family ave hono me ko na me no me aku send ko no toto or whatever else ke ave gi nusila ke reconfirm aki pe ko mo oni pe ko hala I see in that fight, then you will have a pretty good case, I think. No. Thank you, Filia. Yeah. Malo. Ana whamāpo opo mai le vai tau Polokalama e whiawhini, kata. Malo apito e Setita. Ko te whamalo e whio. No worries, that's okay. It's a habit now. Ke hao koe whilia o ai mea ke no koe mau breakfast show ko fai ko he pongpongi o ke mau te no tu tape mau foi fast fa lo tu pa mau hit the point koe fiafi pe mahalo ku mau oceana mau to ki ai ke fai a lo tu fiafi kai ke he koe mahalo pe ko next time pe ku e ki li si e Setita foi ta ko ya mo ngai foi fra tap tapu ke ki holo ke
Ko e whiwhini o whamalalahi atu e whio e maho taimi, ko hi o Mahu'Inga pito ai taimi o maho ai koi ke Polokalama. Pea ikai koe peka o kulahi e ngahi lelei o ke o mai i ngahi experience na ke o ke a osia i he ngahi time lahi ho o ngawe. O mahino ka tek mautolu e filia ku ma ngata a kakai pehe ko hinga na ke ngata pe ho LOEA na ke i whalealea na ke hoko koe whakamau i Supreme Court. Ko ngahi lelei o ku mauwhiwhia ke mau ke o mai ke o mai ko hi hange ko lau you're getting old. Ka koe o mai koe ka koe o mai koe ngā ilo koe ia e whio te mau tānaki lewa ngā ilo koe ia ke mau whanonga moia he whanonga koe ni. Ka ku whakawhiawhia au pito ai mao ho whainga mālie moho o tautou mea mai moho whia mālie pe he kole ata Setita ke mea mai pa ke mea mai ke tau Polokalama. Anytime. I have fun though. Pega ko ia pega ko mau whiawhia pito he ngahi lea ofa ko ke wha o mai ka mau tolu o ku mau ongo e pe hange pe ko o mau fo itala vau i ho o wha tala mai ko mau tala ke ko ngahi lea whaka loto lahia o mai ka te mau tolu mai ki ngā oi ko no mau whai ko hi ko ofa he whanua ko tonga. Ke ngā tai whamalolahi a te Setita ko hi koe kakai ko tō pena na mai o whainau tala monu ki he komiti, pepe he ke aspohiwa me kau whafonga i he te waki o he whiriwharealea a tā wano o Novema. Koe ngahi a ngongo ko tau mau hangi ko tā noa ko a whil koe mala e koe ni is a numbers game. Pe aku Mahu'Inga ke tau a teke i mau pe tau whuipate ke lava ke mau e toko lahi mo whakapapau i koe kakai koe ni he ke nau toi heke kai ria ke kakai e whonua. Pea koutui koe whai tutu uni ko whai e poate e kakai koe lelei taha pe ia pe mai kakai whalofua ke mau hatimi ke na o moia ki loto o hoko te ngāwe. Pe kai ke ngatai e ko Mahu'Inga ia pito e whiawhini e whamatara a whio e Mahu'Inga ke tau apply mau pe ke past o e ko hi o koe ngahi keisi mai mea na hoko he kohili pe aku Mahu'Inga ke puke he kau whafofonga he koe whale whatu lao o kuna huki loto ke whao e ngahi lao o whakatatau ke ngai keisi e kohili ko hi ke malawa ke nau hanga vete ai ngahi whainga tā ia pe mo ngahi mea kotoa pe ku tau whakakau o pe kai ke TOTONU i a system whakalele ho tau whanua pe koha ngahi keisi na e hoko mai pe au hange kulu AKAU'OLA ai ta whaka e kakai koe mea pe whai koe no whatu e lao ke vete ake ngai pea koe koutui koe tokon lahi o whai whio ma tau tolu pea pe ke tonga kotoa pe kai umai tau kau whafonga na whanonga mai ke ke hoko ia koe ki lelei ke puke ke o moia ke whale whau lao o kanau ka hoko o pule'anga i Novema au tāwaru. Pea whamaloa ke tau kau whanonga no kotoa maroa pito ho mou mea mai mou ngahi komeni ko toa pele lei mo tuku mai he tau PC pako kinau tolu koe kakai ko koe kinau sa ia kinau to he Polokalama o whalaya ka te mo tolu o ana tuku mo humai pe ke tau wheo he ai pe ki mama e huatu pe kai koe pe whamalala Setita pe he kia ana ai Polokalama lelei ku tau whakahoko e whiwhini malo au pito. Malo mo si omu whakaukata whakawate whai koen. Malo Phil, malo Ana and Ana. Okay. Sai viso le nai rika como KAPAPUNA he AKAU'OLA Tala noa he amata ki whanonga koe vai o lau maula ofa Selke asa maretani kua kiwa ki ia katoa Tanga ne tamaiki kua tomu e misi Toke lau i whare te tue mo mahiki Ani lau Sai viso ne nai rika kua KAPAPUNA he AKAU'OLA
Talatala noa he amata ki whanonga koe vai o lai maunga ofa. Sepe asa maretani kua piua ki ihe katoa. Tanga ne tamaiki kua tonu e misi. Toke lau pare te tue mo mahiki. Hala kua moe hala sunia koe na sei ki tari matua. Ki poe sola one ke pētari koe re pa utua hatau kai. Ka fusi mo hala ki pare mama pe tonu le mai ka mei mani. Longo ai matanga e kua pawe pani. Alo paki kuola tukulau mea ai tau tai. Hala kua moe hala sunia koe na sei ki tari matua. Ki poe sola one ke pētari koe re pa utua hatau kai. Ka fusi mo hala ki pare mama pe tonu le mai ka mei ngani. Longo ai matanga e kua pau e parani. Alo paki kuola tukulau mea ai tau tai. E tonga e ki molo tokoloma kua ke mauma te amai e tupua. Ko Hawaii kape ke he aha no wonga na e kape mei lalo ki o lunga. I seisa e kuangi tau lua o palala he sopua taupa. Tongi tu e manatu si takanga tau tuku. Kalo ki ama kuomba hai ni te o tari matua. E tonga e ki molo tokoloma kua ke mauma te amai e tupua. Ko Hawaii kape ke he aha no wonga na e kape mei lalo ki o lunga. I seisa e kuangi tau lua o palala he sopua taupa. Tongi tu e manatu si takanga tau tuku. Kalo ki ama kuomba hai ni te o tari matua. Kua malo pau e kumi mafua kua tūtai ke tu maunga. Kapa iloa he puke whanua hono ka meinga fisi mua. Tau pau pea teke ki o lunga he koe uhinga maa ki taua. Kore taki e lotoni koe sopu ni te umate ai. Iyo he koku loto ke umate ki he kumoto. Iyo he koku loto ke umate ki he kumoto. Kua malo pau e kumi mafua kua tūtai ke tu maunga. Kapa ino he puke whanua hono ka meinga fisi mua. Tau pau pea teke ki o lunga he koe uhinga maa ki taua. Kore taki e lotoni koe saupu ni te umate ai. Iyo he koku loto ke umate ki he kumato. Iyo he koku loto ke umate ki he kumato.